Si vraiment te confie o le au fai pese au le lei. Joe leo le lei a le Blue Wave TV male poro kalame o le taute iai. Ia ira dei foi vaanga o le afiafi ina ua te ala ititi le itu lai fa. Ia o le taibi masani e amatai le tatou poro kalame. I le aso ma le aso ka fua i se ia pa ia le fai unga fo i o le vaiaso. Ia i le whaasonga wao ma le atu folasa i lau mai moanga Samoa o langona me e na ua whaia e le dua mea sirisili ua mawhai o na tātou doe feo fo tai. I lunga o awala o fiso tai ngai peau mangalu ngalu o le ea. Wa mawhai o na e sila mai. Ia ua unofo no fuatu fo i ea ila no foa e tautu ai no tātou watu no. Se taimi foi ia ona to ai tonu ulea o le uso a whaasara lau o lo maa wa alua ili tātou porogalabe. Ia ma se tātou asia pe i se tātou maa lo whaalolongi o le nei fo iaso. Ia ai le nganga lava i e tumbu le fia e tumbu le oli. Ia o te whaatalofa ma whaafei lo ai a duai le nei vanga fo i o le a fiafi. Maa lo a fua ai lau o maua i le anga le lei tama lo tātou tapa au sidi le langi. Ia wa o ia fa so po mai lo soifua ia mai se fo yo lo nei ola vai ia o mafai o le tatou fei lo ai pu e o manu ai le pu e o mala o pu e masa dia i lo tatou watu ia wa sau le va na tiu tau mai le va na tau e ia i le tari trunga o lo ma mau pe lango le va na fa wa fo lau e ui i le tele ma le ano ai o fa dia da mai o mea tutupu e oso whaafosei. O le soifuanga e te iai le loto, e te iai le fatu, e te iai le anganga. Ia ai le mawhai lava o na tātou alo fia, pe alo whanga mai mea whapene. Ia o e pe anu whai soofo i lau whaasoa i o mātou a inga. E iai le taimi a tutupu whaalave lave, e iai whaalave lave mawhainga e alo ko e le ai whapasi. Ia e fala vela va pena wala ngai le tau e le tau fa pe tau te tau tali uma ina ia fa mali ina ni me uma e foi la fala vela e le ma fai ga ka ko e ke alo ko e pi pa ma e ko alo mai e pi ko pi o ka ku ingo e mo o ku mang ai o me uma nei o fa da pena uma i tatou e le tua ia a walo tatou savalinga Kau ongo sai mai o le whaire kako. Kau ongo sai mai o le whaire tātou whaata lofa. So ia tau te, so ia tau te whikafua lo ofu. Ongo sai mai, calm down everybody, calm down. Vai sai na ukamai e kok whapingi. Vai, calm down, relax. Relax. Ongo sai le tātou, ioe. Si o le fatua a matal tatou por kalame le ai se mea la do vava o ai fua patriarchs in the house, please get a cup of coffee, get a Milo, get a low molly and sit down and relax. Sit down, please. Vai le fa ya ko ka mai e lunga relax mai o ko o le i fa fetai le lo fo le tua o ko su e lo o fule nei na fa me lo fa mai e si manto wa pito no po se matu stete siaro se o tama tua angoleo te Strickland. Ia po tavu i asiata ia e fale malu vaoliko leota Strickland io alanga e kau mai nga forko i ia ai me se foi la se o fai fe au nei fa fe ngai nga ma matu vaenga afoa ia e tala no lo ia tasi po malo tu to tasi po la fonga ia afoa ia utatu tala no i le ta io le cheerleader so le tatu ole au le Seahawks Manga kuala o mātou le la vea vanga le o kui meo Harley Davidson bum ma kora o ki ke pasika ia le tele na umo mai fa pepefu solo ma fa leanga mea solo ia atalo fatu ia mahawalunga o si o tātou watudo ure dei vanga o le via via programa o le tauta iai faiva ia o fuak e fa ilo ai lo lango sua sia mato au le ua
tapena mo le Super Bowl ia o le tatou conference uma tatou ia sa tatou fe ese ai le kau ke conference fatasi ia mai ngā lango le au o le tatou Seahawks le o le au e ta alo ma le Patriarch ia o le au le Patriarchs ia e le si au malo si tele le te vava ia tu fai le tatou su ngā siampini le malai o le 49ers pe alu te vai to le malai le 49ers le la tatou feto ai wa ma nga ia le Super Bowl e le pe yo ta longa le la kapi o ai ke le advantage for le last le top my home game ma pe ke pe ta alo fo i ta alo i malai o au finals a ola u sika kinga ko le Super Bowl se le fa pena le la tu va vai tunga o le final le au le 49ers ia lo ko ki kiro mai o i le la fa le finals 49ers stadium ia ta lo fa la le 49ers o le amatu atu vali me mata uma green io we are going to paint that field or that oval green ia ile aso tatu ta longa ia le na ia koe a maira yo lo mafofo e silo ka ko Super Bowl ma ka ko NFL ia ai tatu te teleno mai o lungo le tatu por kalame ai le ole vai ele ole checker le ole pasita asi uso ya sem ele ole checker ole pasita checker le a talo fatu fio yo le tala le lei ma lo le soifua mnuia ma lo le folau ia to sunga i fa fia ngainga ele fa ngofia le to fatu ai nga tausi tu langa le tala le lei ia ma lo le la ngai no le upo le tua fa tetele o va ya tu fa tai fa bitoso wa fe tatu wa sponsors fa tai SMI fa tai motonga DT South Pacifica tatu wa falemaliu ia ole affordable ia mse fo tatu falemaliu sini au Italia ia all specific ia ma tatu company lango sua lava e pay for ole another one or major sponsor hotel na isa mo vitele o nei misia le another one fa mo le Oscar ku foi lunga let me talk over the tatu another one pa fa na vi fu pena o la to advertisement sila mai o le tatu major sponsor le luia o nei misia le tatu fa nga ina o le hotel le nei fans o mai fia le por Colombia le tauta ia there you go you had a home in Samoa ia to sila to swimming pools ia mai se foi ia o le toi fa fo wina o malava o le tatu fa tari malo le nei fa tari malo le nei mo sai le la lo le trade le Mona Lisa bo le Mona Lisa ala to sila to toi fa fo wina uma me uma new rooms single double studio master la uma ta ungo to inga potu ese o la tu faleta ele tu lo fa fo mai le tu ya wana ole another moana le taute anga iai failo booking se uma tu ina mai fo ilunga ia information sa atolab so welcome on board tato new one of our major sponsor new sponsors mole lua fe lua se fulu maleono e tauta sila mai ai o moli ele fa malo ma fa tele le pulenga ale another moana ya le so ni mai fa la wiloa ia mana tu fo itato wo ma pa anga mai ia tato wo fa nga mana tu o le tato special you have to mention e ke book online for awala te popole ile discount cause for sure a fa yo le price nga ke booking ai but once you get to Samoa e te tango e avele code leo le au ta wina tunga sa e maua le fa sala launga ma le fa lawiloa ilunga ole tauta yai ma le Blue Wave TV ona e maua lola ia o tatou pasene se fulu pasene even up to 20% discount e sele mana ia a matalon fatulanga ye ma le tatou fale inga io e tele tulanga o nanga na we sila tu fa ir bookings ia ile tatou fale tali malo for yes let's support our sponsors fa mole lava tato uma malanga tu fafo ia tato lena booking lena o le numela o le tato website
e ke I meli iai special discounts special discount rate if booking comes through Blue Wave TV and Tauta Iae program. There you go. So a whapea ki kaunga whele booking e ke vo e whapea mai e rea se discount longa booking le ai e ke whai ale booking le price le nai but once you get to Samoa kai mere ke alua I luma le counter iona e whai lo le iai wha mole mole o au sa o maua le sota inga I lunga le tatou proclaim le Tauta Iae mention ia siata le ataua ia peke la kufo inga e kua e luma e wharikengi oh my good boy ia nga e o le code le nga ke ro code fo ile le mawela discount o le code nga e kua e luma kengi le counter Samoa e whai oh my good boy e loro la ia o Tauta Iae ia discount lo marau nofo ina lango le tasina tatou sponsor malosi ia ona fe mai le o fa malo marau fa fetai fai asinga uta mai tala walanga o te whatalo whaloi nei whaife au. Ia. O mana tuala ia o vai atu lesi taimi. Ua whai ale whinga unga lesi ari ile whaasoa mai lungo le I mea whalituspa ia. Ma se tasi foi o ari I o matai. O whai mai ale la whaasoa le whinga unga le mele o le pea. Ioi. O tu share solo mai tangata na le no maua wai o le ile fa so mai le pe ma ia se tasi fo tangata o se ka mai kiki fo ile le te sa o used to fia ma o lo fai ai ana o lo fo I le fanga mai me ia worka o fia ma tau tia ile nganu ia ma tasile atali o tu le epa o sa wale e pipi le nga ia tau fa le nga tanga tor fast le kama I le kikila nga le fa so mai male li fo le tala no mai tu spa ia o tasi o ke le lopes fa au pele se fa nga ngore ka o se fa nga ele ngo va ia nga me nga maka mai au nga social media fa pela so ele la se me la uta o fo se fa au le nga o te taritonu fa au tau sia ka le sia ma tu longo pena e fa ngo la nga ko fa le nga ya so uma ke o ka fu o ka ko fa au ele o se fa Alwinga la utala po se fai evangelia atala le lei po ya na paule meu ke fale ai me ia la wadi ia o le o mai o le nganga fa finga wa ia le yangi me fa pe Yesu ngar fai nanga fo kana kuspa ia fa ngo fie ia le tali file mo eli liu ese ai le ita ioi ia ai o mai fai finga unga ele fa finga wa ile upole tu however o tele o fia tau talala u le side o le upole tu o te fia fa so e winga ile afianga o le pea ma wai nei minute ia anta tu le malolonga e fa filo e wai o le wori ia la so mai o le ia tau ma tatu malo le so ne ele umani la pea ia ele esilela lo fa so e fa ki wai le mana mai fu ilanga ile ngi pea o le vaenga na o maua ile sauno anga tamale o tasifai mai o mea I o pea o me fa ke mongi me o mengi o pea o me fa ke mongi ia o nga saurola I o fesiri fa mai o kai mama ki la fai nga fe ausi mai fe ausi mai fea nga o mai o ke mongi wa o mangi mo mea ia o le vaenga o te bai e loloto le mata upu te fia tarango a walu le ngafa ia longo winga a fai o so kanga o kasinga kupunga mai se si o kaima po ki le fai nga I le ngafa ia longo winga lai ko e ka ua kasi o ianga kupunga me ke mongi e vele kadi o ia mea le nga o Samoa e ainga e ke fiura ke fai kala le anga I tangata na mua mai pe o kangaloa pe o ngafangua po o savesi uleo po o ailava kai mama ki fai nga o nga fanga e kala mai ai o mai ka ko nga mafua fo nga ka ko o ese mai mafaki apolo mafa pau ona sa ta to le imala malama ile atua soifua e oi o mafua fo nga sa wa Yesu ya ka fa pula I ya yu ka ya ma isala makanga ka uma firiskia ma so skanga ka ngai ngai papirongia mara ko uma
na tau mawhai ai Yesu e wha manino iai, e iai se atua. E se mai ala ko kua wha pau pa ala. E kai pe au meang ka ko mai ai, ona o le I malama. It's all about understanding malama ua iai le atua. Ela foi le no foi mai le tala le tuspa ia fano le nuu pe au noa malama. Mai. O le fai ngofi so o la kilo I iskamiki lea. E fano ona manatu ono le malama fai ngofi o kadinga ai langa waru fu le fai pe alea. Ka waru fu ka kala mai le ama o le kali file mu. E fano oe pe a le malama so a le malama ile afuanga o le pea. Ia e fango uma kalanga ke fai mai e se uma e le sao. O le pea. O le la e le tunu. Te ifa kula ukala o le la e. O aso ia. Sa le inka kula lava le la ukango e fa matala in the most simplest way. Ka gia ia le fa mai a fa nga o le uru makua a fa nga o le a fa ile pupulama a fa nga o le kamai ka ikapuke o ha uma nga mau mea. Ave se nga mau me o meanga traditions. O meanga faku ai ma fau nga ko inga. Ai se ka ko wo kuri maka nga ule winga o le pe ale u fa ngo mai le ri le fa mai o me fa ke mongi. O aso ia sa le ingi lava. Sa le ingi lava o tangata Pasifika maka ko. Sa ka ko lava I vao kai pe o le lava eva ma akamu me sa iai kai min ko aku ur fa ko anga. Sa le inga ko lava. O lau vao mena lena mafua upu nei o le lau a marika foe. O le lau a marika foe. Le iei konga o mea o siapu. O paula au o mea nga fau ka kau fai kau ke suru wairo ka ko le lava. Le ai tau au mai isia tunu uie le ko ke vai ko inga o luma makua e o isia ku ngu ku lo wa le ngana enga e lengi ofu ma me fa penga e kau ki kilo ela le kai mirengei o sala o le fe tau I tato vai ona o fa kerisia no ina le ngator ma fau o fa ofu ma fau o fa ofu mo ka ko kingo ai o aso ia sa mama nga me uma le nga ile ia ngi o ka ko lava na le ola fa mangingo le afa fa kwa ai le mangingo ka ia kasi ia perang o fa ku ia then that's his problem. O le mea la sa kula I mai aso ia ma vaenga nga fai ele I fe ausi mai ngi kenge ma se pea ia fa sa o le mea lea. Ele I fe ausi mai ngi kenge ia ko olua ma se pea. Mea nga o mga kusa kangor kamanga le fa amara malama. Ele I fe ausi mai mangi pea kenge ia kenge ko olua. Po kai mama ki le fainga po fa nga o kai mama ki le fainga according le isi mau. Ele I fe ausi mai ma se pea nga fe ausi mai kenge. Ma tools. A fe ausi mai male ato tunuma. Lai mo moe ai ko kongu me ka o au. Fa kingo ai. Ai le I o mai mangi pea. Po se kakau. A o mea nga va ai kenge I fiki. Po fiki uka I kukuila I mangua po fiki Fijian. E o mai le sola fi ngau maunga. Let's say o fiki Fiji. E fe ausi mai kenge nga o mai ma mea ia. Mane ma vaenga. O e faa ofu ai a rua kau I a ingo lo rua ki ngā I Samoa. O ngā faa o ngāle o mea ia. E faa la e ia. Langa faa la e ma fau. Kusa ongi mea halofa mea ia. O leo mai kenge ia. A tuu se si faa upunga fai ngofie. O leo mai kenge ia. Ma le filo ma le ngila. Po le la au sui sui. E o mai e sui e yo kako ofu. Leanga o le fai ngā leo la e la la. La ngā le fafua mai le upu le fa Samoa. O le la e a le atunu. So e o mai lai kere ngongoa wa kua le whafonga le tunu. E o mai, e lengi, o le wha ofunga lea. Lea lai a fuainga whi ausi mai kenge ma le ako au. E le whi ausi mai ma se ako kakau. Po se pea. Ngā o tools, ngā o au mea ngā o mai ma kenge ia mangingo malama. A fifo e le o mangingo ko kere o kuia ka pea. Ia leo o wha mangingo a kua. Wa e se a leo so whawhaku fua mea e le mo i a winga le kakau. Lai mangi ngā mea, e le I o mai fo I kenge ngei, ma mai ngi sāo ngā ruenga. Es. Ai fo I se kufunga o whaafonga mai. E whaasoa le mea lea, leo uka kā la kua. E le I o mai kenge mai fiki, ma mai ngi sāo se ngā ruenga.
o sa u mor nga ruenga fako a fofo u mai sa mo a me ingo mai makengi nga ole ako awa a fa fa ngofi nga mai marangila su ilima mare filo e o mai kausu inga ko lava lava pe e lo mai le winga o kala kuso le nga ringa kare pe ke vai ka uma e kava e fa e kapulu e fa audiuli ma fai uma e kava uma haile le lava lava le yongi ofu wa lo winga uma igi a laula au pepe uma la au reva o kau kasu inga ko ofu me la le nga fai ai fe au si mai lo ka ngu nga kai o fale a lupo nga mo ka ngu ai e oi o nga kai lai fale a lupo ma inga le fa to a mamanu ai loa ma foko a foku wa ai le mamangu ingo me fa pipi ir kingo again focus i le mele o ke fai ku ai o le la ei o se mea e fai ingo ka ko ofu ka nyo ka ko le lava lava ka ngu nga au va kupu fa ngofo fa le alupo e ka ngu ke ngela ku ka malo au va ala ku ka malo ku lo wa fa le alupo mo ngla mam la le mele le ku ka malo ma va sa ungi ro pau e lo fa ngo kai le lava lava le la nga mua fa pipi yo le me mua nga fa pipi e ke ngere i le kingor ka masamo ka makangi o le va le hu ka malo le la ka la ko mai si me e a ko ngwe le o mal la mai si o so ga biki e o mai o mam la mai la ku ka malo ma va e ye le fa la ngingo o au va la mal la mai ko ingo fa le lupo o le kupu fa ngofo malonga va e kau mo lua e kau mo la si va o sa sikanga ka a o le va o ka malo o va e kau mo lua o le are kau mo lua le a le va ale mo pipi i ro pa ku o nga sauro le mo nga fusi runga e kau mo ma ainga o kau mo nga va o mea o mala ia nga fa pipi i le kingor ka ngaka o mea o manga ko kongo wa e ele o fale harupo ko kolo wa ele aku loa fa pipi io la nga mawai le mau ka kufunga o le mau ka kapea po le apisao o kalawenga fale harupo sau la lor kalie e mapu fangalele lango inga ka pe ai la lor kalie o kalie kur maka fanga kilo o manga o meor nga kai fale kilo kunga ia kenge la e ola le pae mo yor fa muri ali au fa aku loa o selu fa lau fao o singango wa umanga mau mea o meor si o manga nga fa ia kunga le ai ele o kumu ai kilo kunga la ia le fale fo ngale o fe o sa mo ile fale le au le inga ila o kama ika o fe ku ai ale aso ngai fa ai fo lo o ele ke nga le kalia kur mele ve si ele au laikia o mea o mga fai ngai aso fa ai fo ngai le aso fa ai fo ngai o fale ngai kilo kunga e malu le si menga ke vai aso ke we aso vavala ma fu ise ala ngai au le inga ila u menga ko kengi ai vavala le menga ko kama ele ise ele wa wengi la ngi fa solo la ua fai ua uma e a mea ia nga fai ele o malu ware le kingor ka ngaka fa mai lo markala lesi ia lesi ia o leu fai aku awa uma mea ia o lesi o manga o fa vai ali o ngā mea uma o le aere o kava fa mai lo markala re kengi o le aka pulu lo fa solo akoa e fa mangaku ai le o ngā sami kele nga kafe au si mai ai le ia le ngai ir kapuru kele ngai kapuru ai o ele le wo ku isi ku ka ku funga fo ie fa ye la ko ke unga ai ave eser kapuru a le ai se kapuru kele ir ka kawar ka ngaka wa e ave ese ale me ka ukia nga fe ausi mai ai kenge awa ngofo ke upe or ke ungor ka ulima ole ala le winga lu te tau watu ai le vaenga le langa le wa ole ve le mafu anga le anga a mala mai ka malia e nga ke le so nga fo le upu fo mai o me fa ke mongi ingi me fa ke mongi o le purpose sa fa yai le o le la e kau ka vai le ke le ngo lo ka mo ele so o fu vai va ku fa fo nga le tunu o le me nga sa fa nga ai anga fa ka le la nga o mai la u ka le me le a fu ai ngo nga fa la vai lo le moa
o le mafuanga nga lenga mai le mele o le kakau ia o ngolo le whaakingi le anga o le whanga ia sua le anga o kingo ko kingo sua e le o mai ei kenga ia o sua le mafua inga whaile whaalanginga fu o sua marong wharkasi ia ai on maua makou ia o sua ma le whale rua ia kolowenga se kakia la nga mau ia ma le fik a o leu ke kalangoa le su i le makaringiu i oe o le winga inga ia whaamangingo ai leanga o mea nga kukupu i kaimi e le i kau ngu ura kala le lei o le keyword leo ke fia wakua kaimi o le le malama ai ringi whaake mongi e whaake mongi o le purpose nga whai ai o le whai ia kavaro le lavarava o e kau mō mai ma fau i le purpose nga whai ai nga whai o le kau kavanga o le le yongi ofu ai ua malingi ai le koko lea la ya fu ai o nga kau ngu ro le kala le lei a o inga loa kako e le ka kau o nga kako koe wha maling koko so I accept that ai fesiri mai la le nga o la uanga ngu o la uanga ngu e malu e fa kerisiango o kele a keinsi mea e o mai kuspa ia a o lea o ke koe a veo ko ma fau i kua i le kaimi o le lei malama before kasi valu ko ofa ko aka ngur kala le lei o le mafua angala le nga la inga fai mea ia o pea le pea le la e le ese ai me o kaurima manga mea e oi ai inga o le fala e inga o kangaka o le kau fai ngongi ofu simple as that ave se fuanga sa mala wa manga mau pe lei o le lama sa mo o mafofonga anga le o le lama ya fu ai o nga sa le ye me yo sa o le pe manga mau ngasu o le lama e le o le au le langa a sa fo mai e le lama sa lama avea le anga fo o meanga fa ko a mau ai sa mo a o le mai nga i o menga mai le ki fa ku sa ku pise firo ma sengila le meanga mai e mai o fa wa siwa lai lo ko inga fiki o le ai ngor ko kinga e mau ki ngofu ile le ngi ofu wa ka ko Pacifica a le ngi mako ofu e si ofu ile le lava o la ma ave auia o e ka ai me nga ka vai ki ngo ka vai so it was for a good purpose however it was a wrong practice le ngai mading yere koko so awala so nga kasi ia ma so nga kangawi ma so nga kau ai mai o ko kamai ki ele mala ile nga nu nga ko mai le fo mai o me fa ke mongi Fako a realize ai le kungu ele ai la e ui le mangaia e ui le mangaia o sia kako wa mi o fai e kavai a le mela le okupu o mading yere koko ia a fai la o kako kalia kala le lei o kako kalia Yesu e ve mo kako ri mo kako faula fa vai le ku sa moa ia ka ki lor fa maling koko vai le fa vai le fai ngofi vai le fai ngofi kako kalia lo le fa kerisiango even myself ale o karia inga fo e u ya la nga o sia o onga o loa o inga ia mangingo mamala malama tupulanga puliar ka nga kai ai e loa o la kala ngo helku spa ia ele ka nga fa maningo vai le palengi o mai la ia o fa pengar mele ai le o malo vale fuanga so nga faile o kala ele au yer mana malama nga ke le fo mai langa o ke mongi aka ku kala ngora inga fo kai mam kira fainga e konge ki uma ya ka ko Yero ngowinga ki sau se kemong. Ya wala varnga kong yak ngo singa kama mea ya au kowie. Ai fia mo ako ale angoli o mea. Le skala la mo lupe foi va ese amaka ya maki ka ko. Ta tor malolonga foi mai. Fa felo ia. Le wori e ringi pe. Fa felo ai le ya tawa. Ya be se foi mo de taimi mo ni mo li lungo tato programa o te mo mo foi la vango sunga. Te la epa fa te su ta tor malolonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa.
vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Taimara wati le ua tele titi le aforfa ya ile ni vanga le fifi mo mana tu e fate antu ia si tama ifa sorena e kele yo langa o ke fifia, you know, when it comes to the culture o fo male talitorunga ia fai tu langa e o fatasi mal finanga lo le tua e malu ile kala le malu ile anga no uma tu langa bena. Ya, te fifi fai lo atonu e te o yese sifina ngano faali o nei o uso mate tu nei. Ya wa tangata fo o leva ile olanga. Ya o leva fo ila o tu langa o masani me o tangata fai malu me o tangata fai pea. Fa fila ya tu lo songa. Ya ata to tala noa ile nga for mali to. Ya o sama le ko ale o ri ngai ku lo wa. Songa le adawa ya male songa le tu ila epa le so li el mali to. Ya talofa lava welcome. Ja, lang sunga le wo. Kai on mok. Ja, kai on pokalam. Kai te te ja. Ja, fa amaro so fu mo malangi mai lo sunga. Kai on kako. Aso ni fiaf. Samoa, ja, lo fa pelo ya. Ja, ma lo fa tai ja, again fi fa lot. To imbo war ma to vano. No fa beona nafi ono le pisi te le sunga te le pa fa teiso. Ya te fa tai le uso. Ya wa maua mai ya fo ile nei lao la ngo mo mia wa tele tangata to mo mai mai seta. Si ko saukas ya se ka ku wa por kala me merso. Ata lo fa tu lo sunga te le pa. Ya, fa tal fa tu ila sunga ile. Fionga te ta i o tatu po kala me por te tai fo to se lau. Yo te mo fo nei ya no fa ro. Ya tatu te to e mafutai ya a o ya ile fita fa fonga tatu no ma fa non lo fa tai fi le loto ya wa o te vai au kere ya do karima ngai ar fesilile au mai e si so ya malai ulu falelei i se fa so le no fa tunele ile so miti ile bea au te ya lule talino le fesili le do paulo fesili le so son ne talin tatu fa so ya mai ke le ka ko kai mi ka ko issues ai te ro fete no so so mai ya mai le nei aso te vai tu pite lua lo fo fia pe ini me mana nei ya leva to alu mai nei lava te le pa se dali mai langa ho masani fo i le lo yesidi ai le no ka ani nei palo tu le por ko ki ro mai fia pe se me mai en kopu Tele me o pe o le na ta sa uni ta to fo ya pe o fetu le ni mai me mana nei ya yo o le mafuta tu lea ia me se foi se usa ni tele na pa anga tamaitai ia pe o lea o ta fetau ia tu ia ile to tele fu unisi ia pe o fifianga silina ia ta yo le la o to tai au wal ia le pe le fto to e mau le mafuta ma to tele irato ya no fa tele taua Wa sa o me fa ka. Wa fo nga sau fa me ka pe fa ko mori. Pa mo ka ko filo. O fa ka ya mo mori oi. Ya o sa ngera o mo ka ko filo inga. O fa kilo ko. Ele sa ga va ke si mo poka. Mo kai ya va ko menga mo ro fa lo ele se ka va ke fa ya. O sa mai mo poka la mo. Ya nga o ai kianga e foi ka ma to we va na dei. La si le fia le sunga tu la epa. E uma lona o fa to na fi uma to lunch so mo poka ai sa wona dei sa ma lona miti afu va tu vo imale ai me foi na no o ve ma to lunch fa le mo wala fa sanga bai fa le ofu ya na uma va tu e uma e su yo ha to lo of tino ole le ngo yo pelo wele ko ngor ma ofisa per fusiwa ta to fa ta to poka la menane ya fa taila va no Ole vesili fa mai mala o lo te lo tau mo lo te tau ma fai fa manino i sitasi fo i oli i na ia criticizing le upule fa mai o le pe a me fa ke mongi le la o mo lo no fa manino nga
ai o fesili la le au mai e siuso sia malai ulu fa le lei fa mai se fa mo mo sia ta o la tala fesili a fa ila ma fu anga na o te tau po le pe a ia so na mua ai se au so na fa wa wai a o le u fa o ngala e fa o po nei na o se fesili ia manga ko fo i le fa ngai na mai no le tau ele i fa sa ina e mali e to na talia ina tala le man ni tupu na so o mai ai matamali matama ainga ele ye se ka ko kapu e fosi ai o e ilo kar kongunga na pauala vaenga na talia e Samoa o talia le me tau ole tala le lei ka ko kele manga ko ole pe ele se kapu inga ele ya mangingo mala malama ele se tapu inga and it's optional ole mele na mai asola mind you ko iki pe a uma lo kanga sa wa nga kai ai le fa ngo fier kanga wa mo kwa ki nga ku ya so lai lo so ne ana talia la e mali e tore tala le lei ma ave ma se mali lenga ole a kapuro le melia ia ele la se ka ko pisa ke le le mer ngi kai mi wa pe o tonga nga la ve ai le mer nga ave ese ai na sila fia e mali e toa ele aulo na malo si anga na tele so na pawa ina le filfilinga sa loto le ale tangata mai langa ile o se kapua inga fa ale akuar ka lau pea mana tua mai e mala malama e pea oi you have to feeling ai ke ai fale ai ngo o ashu pe ke ai fale ai ngo e pule ina ua e malama e ngai le me ai le fale ai ngo o wing ala te alu te ai ele ai ma se senga marmenia o le si foi vai nga ia ke roi i uso nei la fa interpretation o nei or fa malingi toto wana nga po au e fio me fo Yesu tau te aki wa il fa winga nga ese o le mea il fa malingi toto ai te fa tai le mali to an tali ina tala le mai na amata mea mai la ko ke i fosi ai fo ka ko e fa sar me le e fai e filinga le anga a fai nga le i ma fai e le ku fo nga o nga ave se halo filfilinga sa oroko who are we e ke kango ye fosil kanga kai awol fayan melia ya o talif so sone tuna ame so lu fina ngalo vanga la le tawa mai wi le ni rope ya e sa o le rope ai okay e ka wo ke o melia o le malama ile ka wo le pe mo le malama ile ka wo le se pe i o ngoforo ka ke fa ngai filinga ai wa lucky lavalo lo kamile po ka baru va se furo ka usanga o ke ko va ai fa ke ska ka o e ko inga le kongo ngo ya fa ngoka e fa langa pe kama ngai file mu sa vari mai ka ure la pe o ka foi ai se ka la se fa me ko fa nga siva po siva e mo kwa kongi o le ai pe ai lungo ia mo foi lona malama o la kava ia o longa la e nga a sa fa lo ia sa respect ka ngaka nga fa pe o la ko sa fa ngoka ya e ho lo ver si boga vale e lunga ulu e lunga pa e lunga le si ia ke ola ia o malu ia anga le vai menga fa pe ka so ala i menga ai le faingo le la me kongre ka ola wa kere kai vai i ko le ko e pouco ai fai me uma uma foi mama e malu ia vai a kanga malu le nanga ngu e ke ala ia lo ka o ma le winga ngaringa fai ya fa pe foi e fai ai le lo fa nga malo fa tai ali to tu le pa malo fa tai manesi mata pule ta tu te fa so ye o lo ulangona ia ona pe o ese ama natu tangata ile va ai le tu spa ia va ai le tu spa ia fa so roi ina se ser tu spa ia fa winga ngata to o la utilo ia it's all about service o te tua o nanga o ne foi meta tu te fa sanga i te mini o te tua o le foi tu o tangata Samoa o le fea ngai mati ngā o tino. O le whai longa o le ora tautua. O a taimi o le tatau, o a taimi o le ale wa ai wha tuspa ia, e taua ia te au i le wa ai, i la tu e masani e, i la tu le meo tau mta sili ma terms.
whangai nei meo lo tango e te ai e vane mai le mele tala no matus pa ia. Nei lolo tātou tu iai o tātou mawhauwhaunga i tu tonu o tus pa ia. Ma se e roa ia le vai wha tus pa ia. Exegesis. Man eisegesis. O le tātou tau whai au mai i whafo mea ia tala noa mai ele tus pa ia. E whaingo whiena malama mea ar tātou no nofolo tātou ma tu iai o tātou mawhauwhaunga i tu tonu. Se e roa tus pa ia. E le se la tus pa ia. Ona o tus pa ia. Se o tātou. Ia ta oto le au whainga luanga o lo latu launga ina le mea lea ai asiata ma e tā ua i o soifua au auna. Tā ua i o le ola au auna o mea i o lo tutupu i totonu le atunu nei. Ma Samoa, Amerika, po whea lavo le laro langi. Pei tau la mua artangata i lona, i leo winga o ia i leo langa. E le ailo se winga o au i leo langa. Se loa. I leilo se winga o e asiata, leilo se winga o e i leo langa ma le mele. A leifu se winga o tatou mele fai lea whaarongono mai le atunu i a tatou temine. E silina tō. A o le winga tonu a lea so se tangata soifua. O lona soifua. O le ola au auna. O le ata la lea mele o pea i le tangata Samoa. O lea. E wha matala i lo o le pipi i o le la e lo e lo tino. Ele se pe a Eva. Ele se pe a tafao. Ele se pe a Siva. Ele se pe a fa ala wi loa toile tatou atu i le lalolangi. Le ai. O le tali tinga fai mai upu na fai ma moto au la kapia soia. Ma na o le pe a. Tali tinga. O le ola tautua ma le ola au auna. So le tinga e fainga ta. E le whaingofie. Ma whalalo. Ma lo whaftai. Le ua whaasoa ia tui la epa i le whaatawaina. Whaatawaina o le iei o le la ei. Se lau pasenge. Le anga ua mai loa e whai o le tautua. Ia e whaatustusa i le tinga walanga e le karia ngofie. E le lalonga foi o le se pea. Le tinga e moni e le saudonga tinga. Ai o le whaamani nonga mo le to tele o tātou ono o le mata upule whai mei whi nonga ia mwhapea mai o le pea o mea whaake mongi. Ar key words le leu te mana o ki lia. Le ai. Ia e se se e whai ngor ngā kala. E se se e le a mai a le whai ngā mafua ngā whaasa e Yesu ma whailanga le akua ma whailanga mau le sau le levitiko ngā e sifuru iwa whai upo e rua varu. Le anga o le whainga ngā whai ai e kangaka ngā e kaimi o le whea inga kuwai. Le ofa o la koukingo kulou kipi o la koukingo vāku whafo o mea ngā sau ngoa i le akua e kaimi le ngā. Le anga e kakaunga won o e pe a whaapea o e whaia se mafua anga e le kakau mafia i le atua. O le reason o le kako songa i miki e le kako story le lan wha makalaku. O le kau pungi o kako kingo e le ingi lava. That's the reason. Nga mafua inga mai le mea lea. Le ko ke vai o ko wai morkamakangi. Ia langa ke whakulo e se mong ke kurunga e whaari uma kuala upea. Ma ko vai le iai. O le ofu le mea o le la e kawa uma i alo kingo a koa. Mai i o sui le palapa o lo pakua e haru e kau lalo i o kuri. O le pinge le ngā. O le la e lea la ianga carry mai le upu lea o le la e o le lava o le ofu. Ai ia ke au la, ka ungu uno le kala le lei. Ia ua maua lava. Wa avako material. Le ko ke sesila mai ufai mako soki wa kava uma kako kingo. La foi le na wa soia. Ako va ia ka foi black and white le atua ma le ia tato tau poutuloa. Ia ke sila ia i va ngai le o kavainga. E oi. Ele onga ongi kako whainga whaake mongi. No. Le ala o le pointi le leu ke kau avakua. Le anga ele malamala mai au la hiki o le whipunga mai ngei wha mongi oso. E mafua onga whaailoa mai kulou lava maenga nao tamaitai. Kai mi e palu wai ava maka kuwai ngā black and white. Le anga that was the only thing available. Ngare pauanga se siapo. Le ala ngā o siapo e lau ua o le lau ua marika fo e ngā mawai i e konga. E oi. O mea ngā sulu wai kei kamai kai. Au kā kou kamare ia kou. Ngā oru māma kua. Ma tūla epa.
ia le ia ka ko kiki fo ie kiki lau mai le kiki o mea na tato o ofu ai ale ai longi mea nga or kamale ala so ai biki ale fa ya le mo mai le mai futonu ai le a tau ala no fale kongi e se ale europea alu lo le ako la nga fo mo ke la ngo nga la nga o le ofu nga kava o le king so o le mele na ia fa manino fa mangingo ave ese upure fa mai ele ongi ka ko fa nga fa ke mongi nga fo mai pe no vale akele fa mkalanga le a ia te aula tau nu no le tala le o i la le make a lot of difference e kala pe a kanga kaya le o pai choice le mele o yai a e si la fia e o ye lo kari kongunga e ye le mafu anga kala o pe wa fo ye ke le ku mo o le o la fa msingonga ele mo fai foi nga mai lo kari kongunga o fa maringi koko o ka pe a fa mai le so fa maringi koko o fa so kanga ka ke ti peter me nga se ye fio mai yesu so therefore ku kanga kai langa filifilinga as long as ave ele upo le tua o mangingo mama malama ile upo le tua paulenga o le faia ma le faia ele o se meranga o e ke sa fu ka fosi kanga kai fai o le fai unga nga ma le filifilinga nga kanga so ia o le tulanga le nai le vaenga le a o le o fu mo fa mai tala fa mai langa o me fa ke mongi manga ma ngaso tele le mar lana na le tu fa ia tu ile ma o tu spa ia e fano le nu pe a no ma le mana malama asiata e pe ronga le uta tu tano pe mata fele ona ole interpretation tanga te tu spa ia e fua le tatu il whauinga ina le tangata o le tuspaia. Tatu wawa aila le whai mai, au le whamari toto. Le whai mai le turafono, au te whasio tangata. La le tau o tatu tangata ia e ofo le ola i militeri, a lea tunu, ma lea tunu, tau, si i le taua, a fua mai ai le whenga tuai o lea tua, o le whenga tuai o lea tua o taua. Lea o tatu o mai ile taimine le fai vanga au atu fa mo o tangata nei ele ngata o le protect o le lotelenga o le ola o tangata a o le latu fa mo fa sioti tangata o le ala le va ai tatu ni mele mena ele le ai au ni i papa o tatu fai tau ia fionga le atua e ao no tatu sa ili ma va ai mena no fanga atu i upu e lua le aiso Jesus ma le exegesis fa fe tatu va ai e tu ulo i tatu mafofonga fa popo tatu mafofonga ile feita wino tu swa ise se no ai au tatu sta ngofia vane mai le mele le tala e tu spa ia ona mena tata muso ata tsar nota ite ia mea la ile afangar nga le tu e fe ngai tonu ma mea ai a o no tatu sa ili mo tatu mata ia le la fa tu example le la mele na fa le navy ale atu nei la mele ina foi na air force la mele ina foi o le fa mo o taua o le fa mo o tulang o le o tinga tanga na mea au le fa mo tu la fono au e te fasio tanga e mo lia la tanga te tu la fono pe a foi passe taua fio tanga taua na tatu vai la te lenga fe tau wino tu spai ma va lo se ya na ya o le taua o te le ia o vai nga uma pena fa ya tu o tau lunga la o fa so ile mata upule ali a tau ma tu le epa ma tu la wa o ngala fa yo le o nga samo anga no sa o fa ya mai tau lunga lu tau sanga la mata ngulu fa tau sanga lu sa lima tau sanga o sia matu tau fainga mai tau sanga mo mai tau sanga lu sa o fa ya ile tu langa le tau lunga la tau mo fainga ile ta ile matu tanga te tau sa o fa ya peitai wa toe fa manino ma fa ta o to adili e si o foi ta ma fa le nganga winga o mata upu nei e se foi o tu langa il fa malingi toto ma vai va pena o ku lo mele ile vai ngole onga ele taua wo le toe fa ia la le tanga pe e fa yo le ko ke fa si mangi si lo ki si fio wa the last 2 years wo le ko fiska nga pe a umale a nga fa ma tu fa unga ma ona vai la ia pen o fa yat o e matele ma matau tulanga e o ina loa ia uma tulanga i lo tele tununga le upoletu ia o kangorola ia le ia ve se la vai nga
awa o pela nga ole nga no paule va henga ole fa mani no fa ma la mai ala to a ro kala lai fa ngai kanga ka ye u malo fa mafia na no le pe o fa ro le ia e te alu ala oe e tala u pe e yo e lo to malie malo fa italia ora nga kamala nga le walu sia makoa ami so to conclude le tatu fa sole yes o mani no afio nga le tua e se fo ilo si le fia e se ro mala ma e se uma at the end of the day e kasi ar me mo a ko ya le asa o nga marka or kai me ke ku fa msingo inga ka ko i tato me na fai matula ga uma ai o lo tato to yo mai le ma tau fai mai o me fa te moni mana me e ma fai on tato taliina pe fa pe tau te fa nga ina le ngana o me na fai lu ngore le mana malama ma ngai ai o term la ngai aviai o mea sa fai ia so o fa pau ele i malama sa mo i tala le ai o le te milale nei o malama ai loa ai o lo kar ko ngar kuspa ia o fa marin ko awal faya le o faya to wala valu ngutu malaulau ngai fai le maula ai lo ai o e se foi wala ngai fa to ma to manatu ma ai lo ai o le ai le o fa marin ko le lo lava kar ko nga pule pule ala o ia ai ia tau no o mai tau no nga le fai mai e fa so ato ina nei o lau ko kua wala ngala e le si o so ka o mana o fa aria li mai masi vai lunga TikTok ma fa aria li mai na mau ya ele sa o lola i o le sunga tu le pa o le sila pe mai mau nga mai wai for time ya ai lo ai o ia le be te tau no fai ai lo fo o le me te anga salai ai fai ya sarmo maku ya mana ya tato me la ya le nai tato mata upu fa so de ya so ya wa mana ya fo ile tulanga wa mata il tato fa so ya ele culture so it's a cultural learning lesson for mo to telo tato ai se tato fa so ile tulanga le maliu mai o le tomatai tustala papali isia figao o le no o to sa o to fa longo le lava na nei le press conference a leo e le o talia I lava le fasili le adoa ma tuila epa the cause of death e le itaua e le I failoina no manatu le a failoa ia o le ala ele I whailua mai lava. O le whaino uwha alongo atu, le tui fasili le na tui fasili e tusitala ia le songa for komisina o wa ia whaile tu mauru mitanga rua kana teibire rea besi o sitasi o komisina ngongango. O le ala na to e sau ai malisi vae nga whapea mai. O le ana whato a ave le whale mai na ave le whale mai whale olo. Ia le tino le tamaita ia pari. Sia figao e mautino ai o maliu yes no sa o fa longo ia na nei o le fa be mai sa no nga le komsina le lango na maliu I le asonga fua tai o asonga fua o ina na maua ai na fato a confirm ina officially tu pe sia la nga lenga nga ave foi fa le olo ai fa mai le tati e le ma fainga pronouncing ai la tau ma fai se fai unga wa maliu se ivanga na wa mai se tulanga foi fa le medical experts no no vinga tau na sau se fo ma ia declare me ia le tulanga le maliu ia ona tau fele longa ia la titi le man ne fule titi le ma le news na va ve pa mai o le sa maliu ma man to le news le na sau lunga ma mai o le ka o mai o le far pui ia ona I vahenga umana ele mo ia lai le ikili tele o te langona fo yo lai ia se tau a fai ole se toi a vatua nei vahenga ia fa mole Oscar na te amata malam tanga to fa fonga tasi mai ia ona te tala ile o tato ise felo ingale la tustala male komsina na lela ona wasai ia bangisio on ka usa pula I mai liva ia so malga so vai le mo mi singa fa mama mo si le fia le fu mo si le fia o le update ya mako ko fa inga le ya le fa la fa sai
mai la se sulu yang wali kau sangat ni se pa ia la solusu fiko yang wali lu afe lu o kau sangat ni e valu ia spa inga sa pa ki ngoi mai le vale la sulu yang wali kau sangat ni ai le solusu fiko yang wali kau sangat ni e ko la se ito e vasa ite isi leva ai se ito tau fai ia le tato producer to ekipi me oto mai ana na ole moi vai nga le ole press conference la hotel la ai se oto mai lava na vai nga ai na ona joe a faso atu tu sa fai mai na avel fai mai fale o si fa motino maliu o lela I tau fete na I wana o me fole te mire nei o tau so ta ia tu fo I mataka ruanga ele I to get back my love says tu so email pe a mai se clearer langa se umata to fa fonga ia I me fa longo ia ele o mai lava se po fiala le o lela le lo po le mea ngau ki ai ku lo pe nga maliu a to fa fonga me o vatula ngana fa fengo fie don't mind us lango ngana fa fengo fie mo to o lela le lo pe nga maliu I far pui ave ai fa ko declare mai e fale olo pe nga kau ye se masalonga o le ai kau tulo ba wasina manava fa to ave le mo kino me fale olo ya amata mai so fina ngalo tatu ai tu sol vanga na e o mai fale te mili nei e le ta o mai cause of death pe self harm pe pule leola pe masalomia sesi na faya ia ole fo fa manino mai e na o ia lava to no la sela lo na potu ele ai se isi ole fa pu to mai tai ai nga o ia ko ngola nga pok ele ai se isi lati do lu lo no winga e le foi tato te to be confirmed po ai se tangata muri na lu ia to tonu masau I fafo ole ase va ai nga cameras be fa sa sanga ngi cameras nga I le foi to ole sela o sia and so on yeah o tulanga na o ele I fa mani no mai ma tau sa o mai po le ale cause of death a tulanga na e tau le vale tu bla mtanga so lu fina ngalo e fa so mai te ato no fai kau I kuskusinga ngi ngusila e lua ia kuskusinga se mo fai kau wai ore upura fa nga e le kuskusinga or self inflicted male markala fa pea e sau le reliable source no winga o le kanga mai kalanga I si news ngi usila ya msalo pose le ole wala fa mai a reliable source al upula self inflicted ya empanka ko fa pea o mongo fa ia ma fa se me mali wenga ia ya fia ila ya mongo o fa fai ya fia ile si so le o ia bange fa fo yes o me o mane I le tau te o tatu interpret taka ko ai lu pule langa lu fa duang fa nga e lu ku skale se fa nga lu pule self inflicted o longo winga la o me fa pengale ku o se me o ngo fa ia ma fai I longa kingo mo ma fo le maliu ia ma ko foi ku sape maliu o ele fai anga e kawa certify se fo ma ile le o maliu mo so me nga ringa ave o ile fa mai o I mala vale inga ia certify se forma a ke longa nga maliwa ile ko ngolong poku ngolong sela ia wala nga oenga e fenga longa me fa penga wa le simi fo le fenga fa pe o fa o nga pe wala nga e ko ngi cameras e ko ngi ka e o kia waki le ko ngoma mai fa fo le foi ma waku sa fa nga e sia ia mo fo la o fo ngi ngolong nga singa sele sa yai ia e fenga overdose okay discounting on overdose langa ave fora o ave nga fora o fenga I nga kai so le ke ola ia o le pule le so fua ma fua ni mea mo fenga fa nga ke nge ko I longa sela ai le isa no mai a tu le pa ya nga fo le fa nga le e fatu wai ia manatu ole la vatula u la uia experience mai le te titi fitu tau sanga o fenga ruenga fal pui a ire
wa ofisili umangei o le tate fia ofisili ai I'm hoping o le vatu lungo tau tai ya mai e foisa fina ngalo o le komisina o lo osia o leanga ka ko whaafonga mwhaalongolongo male la rolangi ma Samoa ua iai le whaavainga whapitoa ona o le tūlanga o lona mental health avakulangi kangaka sori kula fongo pe utato whaingoa ino tangata leo tau fia mo kao fia e iai mana o ngā whaapitoa mana o ngā tū mau mani pui pui ngā whaapenei e iai le unit e le whare pui pui e tau o le SNU o le special unit e iai le observation e tuu iai 24/7 wai avaku a le recommendation a le court e usi kakai umar whare pui pui e mea ie au mai iai le recommendation sale whamasingonga ma ava ai le kangaka lea leanga iai longo le kulanga e self harm body harm potential suicidal o mangai mela nga le nga whaingoa o le special unit o le kamala lea o le civilian o le kamala lea e lua su whai kula e make sure e o i camera e le ngaka o camera e whasasanga kui whafo e iai ma le camera i kukongo le poku o le camera i kukongo le poku o le e mai fo ila le monitorizing le lai whafonga mai kanga ka correction officer e ka uma ia wai e ki o le paper history le au mai organka lea every 10 minutes check the camera every 10 minutes check the camera mai ele fa pe foi le wala fo ilanga nga nga va ai ko o faingi ngi ko ai nga kulanga pe o ba etele na fa nga mo be foi ma ai ekipi ai va ku me yo o rima nga nga iloa ko ka nga ka o ka kupu mo se me fa pe nga o mirole le alam le ye le me le code red response foi le mo suicide o le fainga nga e moneta ai ko ai nga ka fa pe ngai so ofisiri uma nga le ka ki ofisiri ai nga ile tulanga o tulai mai po le ani puipuinga mani vaavainga afa pea no vai to foi to no le fionga le tamaita I loia ia una se unisa por o le songa fu no vai to ai se posta unisa por lo fa pe mai something around the lines foi le e te tauon tatu fa tau ina tu ai nga se nei o ma fau le nga wa teletanga ta wa mai ma wai lato soifua kai peila pali wala vale post nga ngo ka ngoi loa I lo ma fau fa winga okay le ala yo nga kasi man mele ka sa ngoi pe ya la sia ka ko wa mio o se tulanga tau pule leola tu lo o ma ko opinion ni e fai ia tia o ia I lo mana tu na wa o ka mi ngo fai ka we post nga o lango nei na loa o tulanga la na le tau mo moli mai ku ha ko post nga pule leola Ioi ia ai ona o tato ai li fanga I le vaenga lea o le mental health pole ala vaenga fa pena a faila o lenga sa ngoa le fionga I le komesinga na longa ko le foi na to ta umaila na press conference na le la e secure le sel lono winga o lai mean mai le interpretation le o secure from escape ale atawama awa o le la tango picture I've never been inside le sela Samoa wala ngor far pui fo so I can imagine e ka ku sa far pui ngi sila o ko kongo la o sela ia kulowa o le fale le ta ua le se poku nga o ngo a ta to ru nga na fa fa ngo fie ka picture ku ile ku e ye le ipu fo ile le fa nga e ko kongo or kam o mea le ipu le fa nga e fa ia e tu io e paule na e pipi e mare 5 o mea o le makua au a mea ele mawhainga e kale pea mga ko inga me fa pena o le 5 o lo muenga foi o le muenga u a mea foi o na fatatia e pe fa nga ka kursima me pior sima la ka fa nga le pe so lo muenga ia nga ku e lo le lunga malau momi ia e tasi lo ia afu malo alunga o le ke kala ngo aku o mele ku I so o ala possibility o le self inflict awa o se kulanga ai o e fa fea foring o ko kongo sela o yai ngi fa malama fo ile nga o ngi pou o mea you know ta kana awa aka ko kilo la yai o le to te fa soa lono winga e paule pule le ola ma fainga o kango lava we from my experience le adawa ma tuila epa
the only suicidal activity ke fai ko kongo ko inga selangi to lo fa fonga mai ala tunu is to hang yourself. Kulowa nga le pawa le nga o le vaenga le possibility e mafainga fai leanga e lua e pe ko lu vaenga fa penga kupu o fenga ruenga i le rock Mount Eden e mafainga kangor kanga kai faunga first e fainga ngo se sair kanga arunga second e faunga longa i af ia third law e faunga po songa ofu po le halava se me o le ia aka fa longo le treating or kenge le pe aka I kalanga ka fa longo solo ia e fesi mau le lei o le treating anga fai ai fo le it was a decent treatment ia longo winga maybe o la ia mangisi me anga ave iai you know I don't know pa paunga ko ainga possibility e mafai ngoka kilo ia nga kupu pe afa pe o se ko ainga me anga kupu ko ngosela tulepa malo paftai ia pe mana yarta to tilo lo tele iai memo mua siata ele fa pe o tatu vatu se tala o au mai o le tatu vatu le tala sa o mar tala mon o tatu opinions mo fa fonga le atu ia ne me ani fu fai tau le tu a meu tatu le o fa lo atu tatu va ver se me ale le pensa mon fa le la tatu el pule lola tu sala o tatu vai a faila o pule lola le mero tatu tilo iai asiata o le mo o tene ele se fuspa melo na lua e me fain fa ngata nga lunga melo na tolu e me fain fa ngari afu o le melo na fa o le ase pai lunga la le maua lunga o le ceiling e yeni mea malo losi u a mea malo losi lunga o le ceiling e ma faina o le tene ele se tama ela po kingo mo ele se mai se tatu tilo la ia il me pule leola e ma failan tatu vai ele ma fai fo na handle el tanga lunga pe asa tanga lunga fai se me sai yo ofo ia afu e ele tatu nunga e fai tatu tilo ia e ma fai na fa ngai tu atu mai le potu na olo le tonu pretend e fa ngari afu e fa ngame fa pena ia ele fa pe fatu me o le tatu fatu o tatu opinions ile o tatu fo ini lo ia mani fa masino e pe o le tatu lava o le fa fonga le atu no e ao ina fa ia fa masino ngana ta ia a wa wai ina bu fa no atu o e fa so ile tu langa o tanga lunga mal ia fa momoa ele ma fai tanga lunga na handle mele e wansa ke sa ele kanga lunga ele te ma fai tanga lunga le weight o tene le lona lua se sa ili la po ise pai lunga se me o me lunga e ma fai na e o tene la po a ole lona todo ole iaf e ye folo tartunga ia te fo ia au a pe ma fai na fai iaf ale se pai lunga na o pa io ele ma fai na se ia mangana o le oti na fasioti tangata na oro le tonu fai mea ia fōringa mai o sisi e tau sao e pēr there's a possibility well ene me fainga yes just an opinion o faari na mana yes a ele ma fai na se ele vaenga le te no ko se ele ma fainga ka ko ile meeting alenga e ma faianga around the circle me ia masaro salo ia e possibility awalanga ale te e lua le ki lua karango ara e lua me ke ma fo yai lua lava me o me mo e fai ngalu ku ilo ngulu yu me ole ngfo le me le mai o me por cima self inflicted wa ku ile uru o la feeling o ma fa ele fai me nga langa sometimes e ma kapongia e ma wa kwa la ka u ese conscious la ka u ma fainga io e ma wa ko la e ola mai fa ko e ola mai ai na paula le firi no mo lo sa ke o sisi e ala fa kolokala e ka sanga por kasiva ongo fa ongo lima e ele kenge na le ka ole le ngole o umar kenge ai o ke masangi kenge ngo fa mo sisi mai ia o le vanga su e kol fa so su ai moa mo mo sisi o maliu ala ko kuri longo winga nga loko ai fai o laim fai nga ku
Awa wa ngofo ai ma el melanga e fai le paipa lea e fai le paipa pole o me fole la kala ka fa mala ma se me sa wele e ko e fai nga au so wala la ngo ma fo menga o lo ma fo ke ngene nga pole lo ngola ke mi lenga le ke fam kala ko po salo ingi si la fa fo ma yo le kule le ma ma lia le me lo fa ko o kama kai so le o la lo la au ala ko kuri le leia e fai ka nga sisi le ua ku sape ku a ele loko fai e maliu so ye ke aula ia ala fai no fury pe ele finkai ke aula melo fo mo ku ile uru pai pape ku isme o me wa e unconscious mo wa kula ola ale a paula le me a wo loko ai fai ia ponga le possibility le e fa taia le to man nei tele lo finangalo man nei tele pe no foi etu e ile pule le ola ile fa pui mau ire na whaonga le manor se vai. Mana tua mai fo io a o ai na tupuri me lea e muli motu e muli ai le umiase kulo ele umise kaimi ai mole ai o e wasa memele ua ma mole ai me pule le ola le manor se vai ola foi nana sui foi le tula fono ton ele to e fai ani ma ele a vaku e kaimi le receiving ele ai u fai foi se vai mo ton special la vai au te fatula utala so stanga te lewo watu o se foringa va ia leo ni ata fata ita i o le sela le ta o le potu le anga o leo te o te le mawhaino watu te lope upgrade atu sa moa ai asiri sira mai o tu ainga ia mo le mai moa le tunu this is a cell individual cell wa mangorka ko prison lai sa moa o le $1 million prison ele mawhai asiri sira mai o leo te watu a fo ilele se va inga fa pea this is how it looks like asira sila la o le vaenga sa pule le ola le sitama i maoli i Mount Eden o vai tu le 5 o tosi sila tu sa mo le 5 o mea lea o le au le 5 nga sele ia ina le manor se vai ai sa fai ai fa palasi sa fai lalo mana tua la a sa fai sa meme lava ia langa e loto e mfaina na sia ke tu ai fa le ton la te sila tu foi fa malama o fa malama lai o a mea la ia consider la sa moa e te tau na fa malama foi le savili wa ke ni rope e malulu inga ia sa per savili te tonu ta sile na va enga le va tu ai le tala ia te au a fai o according to singa ye au mai fa winga lua ye to si mai ma va enga fa pena o le pule le ola le upu fa ngaina ia te au la ia e le lifa tele lo utali tonunga o le va enga le tu lo wa fa fonga le tonu o le sisi o le ua o te o le na paule na o le to inga possibility e tupu fa nga ile ia afu ia o le ia like I said ye te tau te va vai pea a sa o le food poison ia e sa o ko inga sa va e ke le la story o le mele ele me fai foi lana tatu ave se mai le food poison ele me fai na tatu ave na o le fesili la o ai tonu le na vatua muri me ai who was the last person to visit o ai le kanga ka muri le nga la ku asi ia sia fikao ia o le ke le pu ula le e saulo le food poison tatu tala no le set up ai manga ia fo ile mai ngore fury fa America atulepa le nga e mafaina tu pu mele na e ma foi tu kumbra tu mai foi o le ile palangi foi le na male mo mai utai ta fa ngata le sa lo ka ku ai uma e ngama o mai fa mai o mali usi palangi ai ta o mai fa mai na male mor kalo ngi vai ai o mai le zo e ta pisa ile si o di na ma do na utai ta fa ngata o ma ngalo mai o mai pisa fa mai ya e sari ele male mo si palangi o ngai me e o to mo le la tau va vala mai la fury le te o mai ya walanga ele palangi na loka i tau fia sa mo lungo tola wala fa sa ina vanga penal ai sama ai peru eva ya so e pe menga ako se masinga karunga loka ai sa ngar kara fa vau male mo merkalo ngi vai fa mai ngala ka ele ai o sole mai fa mai pi vai ta to le fa ngo fury ka ma se i ka ta fa ngata ai tau pangu mai ale se o wadi isa ya yu kar kai melia o ta tala mai fa mai ele i male mo si palangi langa he knows too much a to mo mai
ia ona mawalole o le toʻiga mena lonoiga ga fasi faamoamoa e fakoa ave kulou i tonu o le taloge vai ona triti lola ia famailaga ua garu oso kaele le karo ia o ai legei palagi o laku kaele le karoge vai ae famai uoso i lona maʻi ma le moe no ngali ma le mo ngali lemo a foi no te fai atu lela sa no tu le pali to inga firina ele me fai lan tanto wa fa pe ave sea it's possible e me fai nga yer ko inga me fa pena foi lele ole fa tino se taimi mo atu ia ona ss ia ona fa foringa lola ia fai se to inga yo inga fa pena e ta uma yesa pule le ola ai le lo nga fa mo arkanga e fai anta tu tata noi vang fa man tuele fa pu tatu fa yeto le mele le tupu yet to be revealed la tu le mania wa e ta wala na loe official oi ton wa le tangata na mo tau de tino maliu le lona lua o le hale tu la fono sa mo le mele o le tatu titilo wa she left the scene le po le crime scene le tele lopo le umi te tau a le yo atu ni fo mai ia puntangata su e fa pitoa a le wa ese mai Marcela a ve fa mai e tau wala ona mala masamo le ale umi ta oto ai i e yen tangata su e na watu te milea o maliu tona umi ta oto i tula lu tula tori tula ma fai lor ti si e avi fa le le tu le pa wa e kango ko wa e fisili le langa le no fa karikari se ito e mai lunga le se ito e mai lunga le Oscar pe already lo ta mai kilipi ale wa e amai tonu ale fisili o ke le lope ka fisili o puskala ja mo me ma wepa na mo le va no ta ti sa fa ye press conference o fisili le ai se a wa ave fa le ono ai le ku ai le la ku fo mai eva ai Leanga manga kua mai le ataua ma tuila e pa. This is a crime scene. Ole mea mua e kaungu aku leo as any leo ele lei ma fau ma mea uma. Nga uma nga lipoki nobody touches this. E le ma fai nga kango se sirkingo lea. E o leo le fare pui. E le ma fai nga so leo ke fai aku. Nga mako leo fare pui New Zealand. E kopulo me fa penge e o aya e fa sanga e kango e se ilonga e kol sa o le time ngafa ma le mele o le fisili lai lo ma vofa o ainga o le wa pepe si evidence possibility o le wa pepe si evidence wale ma fainga ko e ma wa kele le maulima nga wo loke wa kango solo le kingo o finge kulo o le foi la ave mama e saka kaunga laku e fa e kau si e fa le mai ai le ala kurkanga kai laku e pronounce o ma fai le matiro o so se fa pui fo ingei ya langa o ngiusila le ka fa ko which is a surprise au samo o le main prison a fa pui ingei e ya ma doctors e le medical langa ye me va ngana le vesi fa ko i resi pankar ma ka resi panka ala la ye le va nga be first aid fo ngale e lo ke respond me fa o le alma fo nga bole fa yer nga mea ai ave foi fa le oro no ni fesili beto o se fesili ka le fo ko mo ko fo e ka fesili wa o mo o fo mai umalava e 24 laco service pe mo e fa le pe nga ko la wa ale fo mo ko fo o mali umalava ngi usila ele ya se mali fa le ave fa mai certify e laco fo mai fa le mele la nga mari volka certify el fa le la o ka pick up la sa o ile mele o fisili ke le nga pra nga ringa ave mala i fa le olo ala e fa nga va ku fo mai e la ko ai mo pronounce io le fa le sela o le mali ya ma se la pa e ngi si me vo nga sa ku pu e se mai me ka ke ka ngoi io e sa o la o ke le lima la o ka ngoi ai e tele nano fa yetu ya la tatu woni la tu balanga le la le already okay si tatu tu mor kiripi ele le to fa fonga le kiripi le ona to foi mai la yela Tonu pole alana na la yona ave I fale ono ile mo tanga ngase o la mena la yona ave I o ele maliu po la ave la mena la ina ave I fale ono
ina ia whaamautino maliu mo i pe o le mea o le atonu al mafo angana le awe i whale oro pea o le na esau noa na longo mai oe wa maliu mai utai tani malala ai o leo lo whaamauina fo i lau sau noa ngal tato whilo i ngai taluana i le sau ngale mu le na fesili e lau fionga pe o sau ngale mu ia potu e tu ai tau fia mai e tau tino mai i oe e sau ngale mu a li i mata mai tai ai leo tupu whale tonu lea ma le si mama o lo fesili o iaini i mea pu e ata e whaingofia i ona i loa ma whaia tō whaai unga i to inga whaale tonu whape tupu mai ta me pu e tai whawha po tonu pule alawa o i kui paile whale pui pu. Ia whaptai posi le fia e na longo mai e tute sa tute i a tai au. Ia whape mai wa ave si e whal mai. E whai kanga ti te o kususu e nga se i mai ane ai mosi le fia o le maliu o mākou leo leo whako a mako nganganga ia inga o confirm mai e le expert o le doctor so le kemi al QK ia nga rako aku mo ai me ukupo e lei masisi me mawhau lau whinga ruenga o le whale mai ia o le whale mai le o i pui pui so skwai ngā mai ia e le kasi se kai mi ua o se mai se si pui pui whale olo a whale mai raka mai whale olo e anga whaile whale olo le ambulance transfer i kokua pe awa pe se mai ki ai ole ngai o inga le sa whai e ki le maliu ia no a kulo wa ai whale ko ua mo mir so swam ave whale i o i whale olo o whale olo le nga sa ua i lo le kara le ua confer ua maliu sia e le whainga confer me lau whainga luela e le whainga confer me mako o ngare mako uia ngā luela e ngā fo mai ua ia ile ko mai whapikoa ngā ke ia e whai aka kua kaku ia o langa masangi ia o le ua maliu lia a whainga i o ngā luela ngā leo leo a mafuanga ngai abe o i whale o le whale mai mua ngai ngā i whapui pui le po le o mea kausanga le mo osia ngā waku ai kuko kasiara mo o la ia isi ke ni tau fia le au kafa e i kema whapui pui e le se kema e sa ai konga po e le foi se whainga se kiuke whapea e o uma konga whapui pui ko ki kuwapea i ke kilo ia lua su fai kura e le se mako kiuke whapea a whai mako kiuke ia kiuke o i tawari lumor po a siak whapea a lu whapea e le ai ma se mako whainga wangera mea kasi li kura, luai kura, kori kura pe e le se mako i whapea mea la kausanga le mu e ai so le tai whaputu e ka mai ka e ai so le ele ai na i kerma la e le whainga la kwa se kerma anu biu se me kongo o le e whao ngā pe ka o koe ai e iskengi ka o fia lai o ai e kengi len kiu ke lusu whai kula ia a mai e fui ka o kongo mapikua ia o ke no la ma wai se si kalanga so so le al me kupu i ngā o aku kiu ke kai au le o aku wa ai mo bisa sangi ave whanma i le au whainga runga keminga mea masang e le ia msisi me se ia o le whare ma i akas ngā ranga ai veo a ka ura le whare ma ia o ngā mori mau e leo ka kai ka ua e nurse ma le fō ma i sa kiu ke whare olo ia whaasolo mai ngā se awa kuro leo ia ma mai le mpokua na me la sia o maliu pere ma transfer mai whare olo maliu ai na ave mai temina mai o maliu pere ma ia e whai ka pe ngā ka whai a mai a le wai a whai le inquest kule ana wa ia la au umana uri e sa kiu ke whai na ko evidence ia o whai ako ke le kiu ke le asa a le vea e o ako kiu ke ua iei le me upu o a mo mea le option ua mua o whai ma na whai la ua mau e whai ma i ma fu anga hisi na kiu ke a ko mai mau e fu hisi ko whamdana Whaftaito e tulilo atu le fasili ia. I uta le whapui pui a ia, e ei ni o tau
leo po tangata whainga ruenga e whatino le fisoswani mua e ono mawai le tala sao mai le tai ao le ana mawai ia le tamai tai tau fia a o le awatua i o i whale ono. Ai, o maumanga, o kiki a so o mani first aid a leo ka. Mo le apply o le CPR le wapena. Sa apalai la tai ao leo. Ai, ke loa e mawhainga karia pika koe se persu suena. Ai, ele va pe musu e kausu suena. Au ke vi ke yo le whakuru a sosu suena. E kau ngaku persu suena se ia. E lisa le ua kau baka se kala mai au le winga le meu kupu. A kong ke o persu wale. Ia mawhai o ngā mau mai kong kalanga lau susu e. Penga apalai e kiu ke sa kiu ke kau malala. Sikulang whapea. Leo fiu, a mere o te whimini noi. O ngai na ua maua tala i mani osi. O wham tala ngai na awa tu me ira fisi. E maua atu siere kochu, o mani. A lena wai sama mai ni tatu whiro i. O whama ni na ave i te reo. E na futoa whama ni e o mani. E o le ala na fisi. E na o mai o i tanu malala o lai mauso nao. A na futoa maliu i. O le mea na maliu i o. Ai a mai I whare o e wha mau I ai mani. Ia. Ia, e sifisanga ki le tali me tau kurea. Ia, e peo na tau le whina konsina. O whamtalanga I tūna mai o le whapipu. Ia, whamtalanga I le peo na whamaunia. Ia, e paule tūlanga I whamaunia ma liu teimi nei. Pamini si atu le atu nuu o le whamaunia ngai whama. Ia, whamtalanga o mau mentu lai whapipu. Ia, e le I whai on whamaunia teimi nei o na le puipu I le I whaatinoa le ona inquest. Ia, o mutua whamaunia ngai ia leo le whamtalanga ia. A o le whamaunia ngai o le maliu. Ia, fta whamaunia mai I whale olo le teimi na siaki e whoma. Pe i o tūlanga masani susu e ngā leo leo. Ia, o nā la fta whamaunia mai ai I le whale olo. Ia, o maliu ia sia e na o tau notu yo. Ma siaki e whoma. Ia, a o whamtalanga ia tu nā tu le ia tua. A mese o le whamtalanga mo mai whapipu. Whamtalanga ia I whamaunia ina. Mai musu fo ia tu nā tu letu. Ia, ina I na ia fo ia tūlanga o le mea tūlai mai. A ia I loi longa tono o le whamsinonga o maliu. Mai whāwara. Leo fio mo whaman mo le ne ta visile le ia fia me ganta ia ai whaktai mo ia na lo na le whanau ia whasalau tu mo pe te whaina ke pita leo 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 tau sai mo tu matono tau sai ia e o me le se update but tau tama ingi u kai o ia o me Staring right at us, you just wanna hide, never show your smile. Stand alone when you need someone. It's the hardest thing of all. You see all the bad memories. Take your time and you'll find me. I see your mom. Nike I see your mom. Joe whawhere atu tali umar proklame me maro loka te whangara fiafi. Ia, e whai matatu o tatu sa Maria ngare lei mo mawaile awa noa po le tei whai proklame whaua wai pea. Lei ata umtu lepa. Ia, le uru whafongaku. Ia, au mai se whako whala inga. Mana tua o manatu langa o le alala tatu walu umai le saunoa ngā le whionga sui komisina. O le ai develop le susuenga. Ia, but read between the lines. Lenga ma vai lenga. O saunoanga ma me ia le umwhaina tali fisili le media I Samoa. Ia, koe whafolako le avonga. Sia bai sofi takara tu lepa ia. Aftai, malo, tau te olo I mea whapea. Ele o tātou ni leon lo ia ai o tātou ai whafo ia tele nei. Memo mua, toso le Perigate tape. O tonu I e whai ei ia sailinga. Pe fia ni tula. A whapea leo na mua moi o.
le mawhaia ona le wala au le leo le ambulance ia po 911 e watu wai o tangata ia wa oina whapitoa pe a whai o iai se team whapetono o tatou atu o tanga whaila e mawhai ana o atu ua latou i loa e mwhaina wa oina whapoma i fwoi tangata ni tono le ambulance o latou whaina i loa ai ua maliu tangata ma le pe o ina le mea le oro tuli matai la le la tau wharongono atu le tala a le komisino le lango pe ua tau le langon o tau le feso o ta i le lei ia tali mafesili o le sitemi foto a pronounced dead mai fia i le whare mai a le ale mea ole ave ese o lo ese ma crime scene tasile na tulanga onga o le ave ese mai o le tangata i to tono le li o le crime scene lea ai le lopo la tulanga o iai po o maliu po le mea atu na mose ola a o le whengai o le whesi i ta inga i e mwhai nao ti ai io e pe o le runa so urango na vai i le tulanga lea me whalona lea tau ora o pi la firi la ngorua nga waku la avese le mele o le ku yo le ulu maliu la pi la firi mo sisure wa o me mo a pengo mai ka waku fo isa nga ku lepa mo ka ule mfai ele e sui komisinga nga kali e pesili a lo ke lo o sui komisinga o komisinga fa pui e le mafai nga lo ke se mka u se va nga wo longo nga ia ma yo nga ia mero kupu a la firi la fa penga sisi le ua ele ka nga lo ke sisi menga ele ka lo ke e ka nga lo ke e falmai yo nga pa me la ko la ko kilo vai po mangava a fa o mangava bili le ambulance e ave a fa le o mangava ka ki e pe nga si o mai ia leo ma fa ia la ko su a o lo ke a fu a fa pela la fa pela o ki a la ave falmai yo wa ki mo ela menga ye ki aula ia ole evidence ka ua la le wo fai pa fa penga sisi wala ko kala nga singo le wole o fa nga le ai mo ko foi or case le fa kilo mo kila lang ole ki mo lang yung ko lang o sia or kengele ile ai la lang yanga kuskala ma ki fanga mo me nga so ele kaulang ka ko ka alo foi le pe treating o se sika ka maliu e ka mo treat o le la focus akula langi ngalo le fangi ale mai ka kula ngalo mo fe ko ai mai le sui komisinga al sui komisinga nga ke inga le mele wa yo komisinga fa pui longo rua o le loke fu o le fanga o kingo yes ala we lo maliu o kala manga saula makanga she was found dead in the cell ele fa peanga mau aku o le manga e le fa tsi fuanga ye ke aula dead liver series si umang fai fuanga ale ambulance umang certify for mai o maliu faka abele farma ele se lua langa o le la o to e fofonga ina le fa tatando ia ele te fa pe fo ya me o le tau le pua ma la fo po ai langa o le tatou by all mean o le case le fa karikali ese mai le hit and run kusa o sia fikeo ma Sam lea il pui. These are the two most high profile cases. E ko kongo sa mo ala fa kali uma iai. Leanga o lea afia i male ngoa o le sa avea ma pale mia. Mua sa mo. O i lenga ke aku ngei sorry not mua len fata. O lea linkai mai isi mori mawe au mai. O le linka i fo i maisi leo i kukongu ile get rid of evidence le su e sa mala ma fasi o ke yer kenge le ia le professor le ke leo me le su e laptop le su e iPad le vakule ngo yo ngai mau mea su ngai le su e le nai fina fa ngaina o le ala nga le nga mako kapisa pai file of alongo tu ile sa nga le komsina fa pui ia por komsina fo leo o acting le taimile nei o si vaenga mua ia pena te vai tu anga kako sau fa ia i fesidi o ke fesidi ia o le sau no fa pea ia ele ia se me ma fainga fai ele au kiuki ngo so la refer au kiuki leo
ole sa ili lo se so angi longo winga ole avelo le fale mai ole fesedi is this the protocols ole protocol lea ale fale pui ole avio I mea kau ka ko aru yer pule leola ka ko aru le pule leola ole protocol lea ole process leo mea fapia wow o te le ka ilo langi ke wa ese protocol sa moa e mafai inga e laku ai se fatu la utala le firi le la vatua fatita inga la tato pipi ila le firi le tato vatua ni fatita inga le pule leola pai sisi o ingi usila le atau ka ilo Amerika ma Australia alela o review linga kungar vahenga le e mori ma uma ya so se leo fa fonga me teminde ya la ukang e vakule si vahenga le fengo fienga e lo a e kango eli poki se su e se pule leola ingi usila ingi e ke ka tau linga le ka kongu me la 911 ya fesili mai lo what's your emergency e peke mo mia le leo peke mo mia le fuimu peke mo mia le ambulance o ko lea ia fa sa wo la ia le me family violence we le serious e se ngu me la 800 ka ia a e ka ua ku no le ke li pokia le pule leola o nga fesili mai lo le operator o le le pai what means le pule leola le ke li pokia la ke le mea ingu vai la au o le fangalu kangaka ku lo le ngana le fa fa ngofie o auma o pule leola ma ia le faonga i le fanga o kangaka ingu le vai la au maisi mea uma faonga maka kafi o auma nga mau mea o le ambulance mo e kasi ar pule leola i le mo maisi ambulance ai mo mai ai le fui mu e ke rua sirfia o le sisi o le ua le uka ua ko ya o ko loil menga o inga e ke si la fiani nga pau wale lango training nga fa lenga mako training foi mako camera corrections le awareness mon e ma fua nga sau mua le ambulance le anga they are the only people train ile kipinga ilalo ole rope ole alava le mele fa nga ele faya ele ambulance ele faya ele oleo leo ka ua review lo nga me e ke roai a mo mai la se ambulance se fali o se foi mu leanga o le lako nga luenga nga e treat la ko ale o se la au kele o se ase mea leanga o la ko e fia ngai ma mengi o mangoa o maya o me uma fa penga that's their profession o le winga la le ino o fa yatu se e mala le ya le maka upuna o le la o te fisiringia o le ala le process sa mo i me fa pia e experts le au vaenga ya o aila a faila o se sisi le ua o aila le ngaru ka kala ila lor kengele le fingele e qualify o e loa pai de loa pe pai medical or whatsoever e ke kango ai e ka kala ila lor le mangoa le ave ese le mafofongo fo ile lo ka ko fo mai langa e ke fia help le ai le fai inga le me o le fia help ai o oe o le law enforcer ai ka iala e ka inga i lau ngaruenga ia deula o le me mua ka kaunga fai o kou ia kiuki ko da ambulance ko le ale ngu mela o kou le fa o ngai sa mua mo le sosoangi mua ko o langa e so se mea fa pe ngai kupu it's a crime scene everything in that cell wa mo mia mo fingerprints ya lela la fa kurkal afa fengila pa fa pele i pule le ola pai sisi anga kikinga sisi kulo perfil le fa fengi la pe afa pe kulo nga mo kikinga sisi le ole ma ko fa so fa la wetele please afa fengila pa kikinga sisi o ki fa ko a ka ai role fato a fatangata a yele o se mai peila o mele nga sa ngi kuila epa io na fa foringa lola ia le o nga ko mai lole fa ko a ko kanga ka mo e ko ko ya ko ka kala inga ia wangi a wa je longa a sa valia ku ele fo mai e ala ku lole expert kilo mele ia ma wa lo masesi o bo ke le la mo ka pura ka ko ia pera ko kele o ka u le mele asia e moni le mele
langa te taua o na watu tangata o lana matawhaioi lea, matawhaioi a leo to enforce the law. Lea la ua pai atu, e tilo, a whapela o le lātou tilo, le sisi le ua. E le se la tong matawhaioi le tu ilano tangata. Yes. O le la tong matawhaioi la, wala au lola tangata, o le la tong matawhaioi tu ilano tangata. E le mwhaiwhananta tātou tonu, whai mai na sisi le ua. A te awa e moa e rau ta tie lano tangata na sisi le ua. Sisi lea, o aina tu ua ilano. O turang whale tonu na te taun tatu wa ai me ele whape o tatu whaetua whai unga lea. Yes. O le tatu whaatuku manatu whaalongo longo o le tunu asiata ma. E le ma whai na whai e whape. E se e wangana, e se tu la fono le tau te ola i atunu te tele nei. E se la mela e paru e se tatu amio. Io, e le se tūlanga le lei, e au ngā le tātou pisa atu, ma le tātou ta pisa atu. E whai, i ele whai unga, a le tātou atu no, ma le whalalo. O ke mankua le maliu le fore o pengi aminga. Nga ka ua i siri poki po se me whapea ngā bili kom singo leo. O le mele e pewhi pelo mawawau. A whapea o rau whainga luenga le ngai ei. Ele se mea le lei le po se mea masangi le vile le ambulance ko e longo kom singo whalpuipui. Isanga whau kuanga, masanga iona. Wa anga bili la kom singo whalpuipui. E bet whau kuanga la le kaukarongi e. E sa malanga, to be honest, the first 2 or 3 phone call e kakaunga vili mai e kiuke. E la vea imar kom singa. Mani. No doubt, ko sa ale e mua kom singa, so ier farmai. Pe mua farmai tia se e o. Ia ai vidi de kom singa. Malanga o awareness o mengi a le ataua ma tuila epa. Se wa umanga brief o mai so se correction officer, leo ke fai aku ai. E te loa, nga kupo mara suicide ile room. E refer o mai ile handbook, e ile handbook ke fa solo mai ai lawa. La respond media ko se ke a fai o laile wa mo miele refresher fo ile lo ma fo ai a kupo mai lo fa pe wa la tu e deal ma suicide tu lo pule le ola e ke refer ai i fai so fa yunga e mai le ile handbook e mai ile fa solo ngore o la respond de fai e le ma fai nga e so nga fai ai se fai nga furuka i me fa be pe la to nga melia o le tati tau fa longo atu ia fa fitai le tu o ila lo tu na nga a fai or kiri ave o i fale o longa a ia te o le mea sa o le nasa tau na fai o le fisili numero tasi o le mea sa o le nasa tau ia a fa bene la a vatu wa langa o le kele o lima le la a mai si i mai a fu wai le fa pe ko ke oku a mai ngi yang e o kulangi ngai su enga foi de ia la papaka mai mari mo iskanga ka wa tele le vaenga o fisili ngi Asia tau le ta ua i o le mele o le crime scene. Menga linga tau nu uro la tau ia. Le memo moa barricade. Sa sesi enter. Absolutely. Sa sesi enter ko kongo le mele. Menga linga koso barricade tape. Ia tau nu ua tu tangata o le la tau mta whaioi. Valivali atu lea mea. Valivali atu lea mea. A otu neila o le tatia mai ie malea a le plane na sisi. Ai watu ta tie la no tangata. La tatu tale fa ia mea. Ia, o le mātou wha soa Samoa. Le mātou te langona wha atasi. Tātou e le fo ele o tau le po walanga tūlou. Soon will revealed. Ai o mātou theory. Leanga o le tau te wha tali pe o iaini si na fisotanga mawhelo ai masia. A few hours or even a day before. Pen o tau whai atu le information sa au maua mai. The last time nga wa ayer ka ngaka lea o le taimi lana whaatara noa ai na wha interview ai ia pari isi a whikao le leo in relations i le keisa a fia me ma le tamai tai fo i le tusi tu lo le ta ua lise longo winga la ya kangia mai o le latest activity nga sia le waya ngei a whakari elo nga ia keisa le murder o lea ua toi avatu toi whaatala noa pe sao o le nga konge ki mafia me i le kaiminga o mai nga ia whaia le fasiokinga o le fomai o le professor o kusala o le ala ua a makaloa nga yoi ngore whai ngore keisi le ai kupuro mo le melea
a sila nei la le o fa tu a me o tau fai e link pai mala fai just theory o le tu fai atu o le wa uma ka wa va me inga o longa case o le murder ele ai ama se pule o sia so ngola o le last information lenga ko maua u fiwa su ele sa mala manga mau me uma longo winga in other words ele se mela pule fo sia lo ngola le anga ale maua evidence o me ia longo winga possibility e sa fo ile ungola nga case ka fo lolo but o lea o le information muli le no maua na nafi o le time muli na va ai la muli mau fa toina le ia sia o lai ua whaakalangoa about 2 weeks ago or so. O lai whaakalangoa interview e leo according ile case a fia me. Ele I leva ai pule loi leo la. O le fesili la le ia taua ma tuila e. What's so funny? Funny? Serious? Or I don't know. Yeah. Ole le mea makuyala le wa pole ai sia I. E ai se isi anganga mafa kuikua. E se mai longa lava kau aveinga wa langa believe you me se fatula o theory. Imagine aile isau aile iloko kele kenge le o lise I'm sorry we mention no ngo la ola o silfia. Anga fa pe nge ele ke le fakur ke nge le maloko ke le e sau lunga markusi dia maka o mane melia fa maka yo la pe sier ke mingi maybe yeah I suppose yeah langa mga ko fo yo ole ai loko ke le ke nge fa mai ole I ku fa so nga ya now wa kau nge le ngole I ku fo nge me o ko theory yeah Ora fa fala la ofiri. Fe o ka mangingo mai se ngo se iku. Fu ai le tu por nei mea. Ese la ofiri. Se minga so. Ola ofiri. Ole ni mo le ngai fi ma sa mala len ku por fa bla. O nga ka o mai. Ola ko ngo ma ka nga nga leo. Le ka ka au le mele. Someone in there. La ka fa popungi me ia. Oi la leo nga. Oi leo le walanga nga mele o pui ngo fia me so la ile leo la ko o le la ka masal mi lo la mali o funga o skingi si o sia o nga la ile leo o le nga ngai fi mar sa mala e mala nga lu nga la fai o e ngo masal mi ai la mali o sia What do you think Manaya Pela se practical me se fi Sorry. E fai ani ka ko pokora me ka ko mau nge ia maka Ole ya le tatu tiro yai tu sa le no forte ni le wa farongo longo ia sia sa menga musu sia fa sa loia in the first place Ba di mga official loia, den fati le mga or yang official loia. Apia lo mamea ye tustusinga ye na le na o mai de ya udwa. Pi foringa mai lai la wa vai. Ele la se mela po le fosia. Ne ai ma se me le apo le fo. O le va tu sia wata tamai. Wata tamai me ia. Ina o le la wa ese mai ia. Mai isi tangata ia o la to moli mawina tustusinga matuinga me fa pe. But all of a sudden, out of the blue, at the pulon me lea. A faila o lea ua mina tele fa pe foi o te tua ia le mentor o tene lea pe tua ia sona turani sona mafofonga foi. Fa fia na vatu tene le faila na case. Ele o pe fa todo e pe fa mona vatu faila na. Ele o iai ni la ngona foi le tene fa pe e fa popoleina ia I le tura ne ana fa tu e fe o ia na fasiotia o ia na fasiotia a le la a pia le sivaenga le o le mele o tau mate mana tu o le tau mate o tatu tanuanga o mate matenga ele fa pe o tatu fa maunia ni mea a o tatu ava noa tatu te sosoania
ile tunu ia mane tulanga o lo tule me o lo la tama theory malulu watu o lo tatonunga ile la uleva ai o tele awai le melo sisi ia o tele awai mana ia tele lo mal falalo a le aso langona le wa eso no mai le awai ia le wa ofisiri o le aso langona ia mena ta wai asiata le ta wo le mele le barricade fa sa se tanga tatonu langa fingerprints o le mesili o ta wa a o ni e sele ta ati o le iele ua ta ati o le maya e sele mau mo me fingerprints around the neck ia po fele me na fati no ai ele fento langa le la wa o mai nei found dead is tono le cell fa fena e watu o tau mai po watu ta tina o le mena o le pongsai sa mo ia wala nga lau aku loke yes ma ave fua yes le winga na lo tala e o te le taliaina le mea na oti ina o nofo msisi ai sia na ngai le o watu tau mai o le si fesili lo ma fau o pe ana o fa tu fo yo sia ele o se tu lo ele o se tangata fo ile le tau fia fa tau va o le tau fia te tau ona ave uma ia ile fa mua ma le va inga ile fa pela fa tu na inisi o le va inga ile o leo le la tau fia le pe o le va inga o princesse na le winga o tala ile fa pe e spoil pui mai lai le me le anga o lo o ngofo ma le evidence e ile international interest o le kapua I mai Amerika o le fo inga maua se vaenga o le saumoanga a le komisinga nga le la ale acting commissioner ina ofisiri ngia niso tu sala po ai kanga kai nga visitor o lai sau ai male suafa o le ofisa o ko Amerika o isina tanga ta lai fai mo kulang o kanga ka o Amerika so ia ke ula by all means o te ofisiri ngia lava I would love to find out more and investigate more ile treatment si ko kongo far pui tu lo lava fa fo mai al makanga ruenga langa ilo ka lo taufi e te tau ona high profile le vai ngole male high risk that's the word look e ka kaunga ave le risk fa mo ma ia te fo il to inga o poku ngai pe a fai design fa pe mai ele lo so fai tu la ngo mo ku kala ale acting commissioner le fionga fa masanga ele ese la do system fonga le lo fai ku la e kiro lo no winga la ele o yaila se visible la to inga cammering fa pela to me la ile fausanga o fa pui o lo ke kala ngo kwa wi o mengo mo ko e te daula ona fa afea ngai tonu ala potu nei high risk prison or prisoners myself male officer monitor ia far pui inga ia visualize la le va ia ko kanga kaia langa te tau it makes sense I would love to find out more le melia pe a fa mo singa vangoa e mo singa singa pu e ko kongole ole o te tonu o le potu ma vaenga fa pena e ka kaua la o ngala kala kare poku le lo kaisia i le mele ia le kiuki le leo i te tonu within i le housing wifi nganga o le housing le ngole o le yungi ke a ko le housing le ma vaenga ia lo kaia o vaenga la na tate fia mana o fia lo po le ase vaenga sai ma ai fainga ta lava ona tatou talia ina la le fa mani no le fa manga le au mangi ona uo atu leo ma ave fu i oi faleolo so le ka kaunga pronounce dead o le me le fa king o lau dead fa ma yele fa fingi o inga ka kaunga pronounce ai o e ke oki ile mea le ke ka oku kulo le ke ka oku ai ma e oki ai pe ke fa kari oki ai o ia ka kaunga ia le nei ala tangata te le tino te le interest la langi sa mo ma Amerika ai kau ave fu o faleolo ai le mai se fo ma sau la se fo ma ye sau fai le vaenga le ya o nei vaenga na o la uwa vai ma la u tel tonu ma la u la lango pelo ma fau ile pule leola o set apele o ave se o ma fau mana mea io o bomoni ele ave se o ma fau ma tu o set up ai o le fatinoina a fai fo ilai o ma fau na sisi
tu lou Samoa ma ngangana o matou whaongaina le nei taimi. O ke kilo ma ngose e vai. Danga o kela longa. Ai longa o au ia ile malama ma le mafau serious o Samoa. I vaenga ia. Ole a o mai ia le vaenga sa o vai le fripui mea iden. I tangata na faia. O te tango e te fata o toila o firi le vaenga lea. Ai o tua atu. O loo iai so o maa salo te le. Le ho te fata o tua atu. E le ngatai i lo o ta donu. Ai o tua atu. O le ke le i o le maa salo ngei mea mana masaro mi angari atu wama. Nongo winga la le sisi ngo se vai oi. Possible lau. No se vai. Sisi whangare i afua. Ia afu e. Ia kikinga ola ka kai. Ya, mana ia. Ai sila foi asiata. E mawhainga alo la kua kikinga ka kadi mango se vai. Yes. E mawhainga la kua koso. O le mango se vai e ke fiu moku. O le mango yo se vai chak se mamenga. E ke makua. Ai ala no e se marimor sisi. A ka ko o kenge mamafa. I le fesiringia. E mamafa ti sila toileta. E fa fer kenge le nga e lunga pe fa mai for the sink. Ole e ngau de sink. E le mfai foi pe fa pa u fa sa fai. Ya. Ya, sa. Ke loa, leila ka ko le manga ia le finale a le manga ia le finale a le ataua. Sisi manoa malango le wo ka ko ri sisi. Ya. Sisi ya afunga ia. Ai kikinga ola. Ya na se mata tu bai. Ta yo se o Fury me go ke yo. Mai maupanga i se sinki o demonstrate a kunga leo ke kenge ko karanga ko. Ia, sa fa ia se o ia e usora te ma ai la ka ko kilo la. Ole sink. E pe ia le mawalunga o location la. E ba le mawalunga location la. Ele kai o kenge le il spau fa. You think so? Ele ilo. Ia, le langa la fika fer ko inga langa o longa kingo e malos. Langa o kila longa kingo ku le pa. O fidi. Are o kama poro ka we fidi. Ale le fatu e finga lo ile te ware la tonga fa fusi wa e te tanga ri fora e que oi. E moku fusi wa le work ka masi. Ai já uma mai lo la demonstrating ale la kala ai. Que go na le bu fai. Vai só a cor mar. Si. Le paso lo ga si de la vaca que to fa kai. Que si la fiasi. Ka fe se mamasor kan ko so al mango. Surely. Au ke fai ko maka ukia. E mata utia le tu inga Ia, o le wingo la te tala. Wa tatou tala no nei. Ia, fai mafasinga o soro wa ko maka fe isi. O maka fe mai isi ri mai soro ka fiola. Now, ia tatia lo la le mafuanga. La galela tatou rest, la tatou rest I lunga mafuanga le. A tatou wo malolonga a foi mer malolonga. O le fesidi. O ai nga visit ia, o ai ngisi. O ai nga visit ia sia. Ai fa maka nga ko nga ko moso ka inga sia mfia mi tatou malonga tatou foi me ia ni matu fa so ina ia o le Os Pacific Funerals na whaawai ina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa mal Pasifika o whaawai ina I Australia o lea ma u mia sa o loto e tama whanau la wa Samoa Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il wha afuaina o lau aunanga, ma ua matua fo ile I loa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e wha atala noa ina mta upu uma I ta pena I ail whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga wha noa noa,
e le a whaina po le hale taimi. E tā ua ia I mātua tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulwhae tū la le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama lea ili mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu whawalu tolu o le mātou telefoni fea viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Taimura watile usfurmiru tauti le tūlai ono. Ia ele tautua whaawa wal Blue Wave TV ma proklamiru tauti ia. Kau whaakaku o ko muri mai langa o le mea mongi so le uanga o sawa ma ko mengi isi. You know wa ia o le loloto re na le whaasoa le tatou proklami e awangi ngalo. E avatu mai ma meo mataua e te tau ona treat tai matau pu whapenei. Ia o le la ua tatou tiro. O mātou theories ia according ele ngata o le wavala mai o whaatatanonga male komisina langolango. Ai o report I lena au mai isi fale news. Le i le self-inflicted le whape me whapena. Au fisili. Ka o koia la kulou le vaenga le pule leola. Se ito titi whailo mai po le ale umi. Ai o ai nisi sa Asia. O ai ni visit sa mawhai o na Asia. Ai le o le teimi le o tupu le nei mea. Walanga beang o ko whai akule e taua ma tuila epa. It is so funny that koe o se anga laule unga o longa case, single case a le kua iai le murder o Capit. Le aia ma se mea ngā se ma losia loko sia. And then all of a sudden, o le wako I fasili wa wha ngā soro o le keisi longa lua, o ngā o le morianga le wa ave fia me wha kau ia lise, le alo mre su ia la auli, ana mali e toa. Ai o le center of attention fo o se kala rkengi lea, mana tua mai. O lea nga wha mangingo mai e vavau. Ngā ruaku sia I o I vavau. O vavau foi. Le nga wha kongo e fia mea lise, e alu e piki mai ai mea yalongo winga, ke le so kanga o sia, malise. O le fesili la, le la uo o le levo le u whakarangoa I loa le kongeki o fia mea ko kongo I. Ai kupu ai loa marmelea. Te menga so rufinga ngalo. Ini vaenga po ai po le ase me o pulesa ai ai ngasi e fia mesia o visiri ele fa nasi e fia mesia ai fa mata me fai fo na maua se tatu fa maunianga pe se tatu sa idilinga tu Samoa o la vea mai le ngo fia me le lisio I la tau te tau no e asisia ai se a fo e ka kawe nga luesi
la so rola ngona tatu fa so ai ya faftai asiata e psychological lava ai malau le leo te lenga o le fes o so tanga ia e paua tangata tatu te lopea e baba ai i le natura mea o lo o ainga tangata tarata ia te oe o lo te orua o lau whanau o se wo ma se paanga le lei o le keisi lalea na loka na alu i le tangata le tarata iai o ai na alu iai na alu loto whanga ia te ai ngata i nalo tala a whaila le ua siringia e tatau la nalu ia le fo i lesa fo imparimi e asi aisia best friend ele tau whaia ini matematenga a wha pia fo ina feso o ta i malise e fo le possibility aro e fo le se i asi but o le tau te wa aia i le tūranga o le natural mea ma le our human nature ene mfea na nufo oe o le tangata o le ainga o le tenya lea ai le lo tatu roa o lona inga o i umi o le whatpuipui o lona winga aunties uncles ia pe aisen whanau o lan whanau best friends including fia me aisa best friends ele mfea lan tatu e se mara upu le a penasi po le afo le terminasi ai a o le memanino e tau na alu a whaila le aru fia me o lono winga. Le na whaia le tenye lea le a le o yese na unga o lea fo i tu ainga tangata. Se aru se yasi na wo mamai. O lo ula te tonunga e mawhai o nā aru pena whatu e psychological lava lau tilo i mea so o tanga o mea uma pena. E a fuai o nā aru ia fia me. E aru te tonunga e mwhai nā aru fia me. Yasi, asia, i lalo fa marude o lana wo pele. Lise, Lise can do the same thing. Wow. La vatula o. I just got a very good breaking news from right now. La le naminga la usos ono just right now ono tulanga le puipuingo I one thing o lukte ai tunga ia ile au mainga ele o le fa matalanga le au mai ele source it was a suicide by hanging. O le source lea o se tasi o na ainga whanau se tasi o leo le sai totonu o le sai i first responder crime scene o le whailai au mai le tala sisi le ua o lop te whaitau atu ai ono o tūlanga o puipuinga langa le tau te whaafonga tuele o mawhaina sau noa komsina i le mafuanga ia ai o le tala le au mai e se ele ainga o se o lo whainga ruenga leo ia na tau nu le kiuke lenga kiuke le po lea mai ai le vaenga lea o la tau na iai ina ua whaile whatonunga a li leo tuai e tu ilalo le tino lai tau ia lava singa ka mai ori e vatu mo le nei taimi ia vai lai le se ka kofiri le vatu fai tau tuai o le winga lai ona o fai atu o te manu e fai ngoa o le specific or kala le fai mai pa to le te tau mo fai le anga o ke alo falanga a o straightforward atu ile mata watu le tangata le ngai ko kongu leo e fai ngofia identify e kanga ka ya makuri e leo langa o le te vai atu o le ta ofi vai informations but to be honest o le ka unga mai ma le fai loa mai o le pule leola ma le cause of death ele se me ka unga kia cause
a fai o le ngā le mea ua iai a ua le mea ia ka i roe le la ua fai roa tue mātou le ngā o le ua tau mai e le tau a inga o lo ngā alo lai fai ngā ruenga i kokongu lea ngai fai e li whakongunga o leo leo i ngā fai whakongunga i se kasi o leo leo kangoro e ku i lalo ngai kau kau Alve siri la siat. O se ngaduenga leo tu la. I feel like le tau te fascinating. Well, if you want me to answer that accordingly, lo ya for the pui no. The answer is no, absolutely low. Me kongwanga. Yeah, you're right. Le tau te tara noa i tatova ai I fafo atu Samoa. Esa no ele se ai ma se o le foi e kongeki mai se tasi o tu la fono. Le meli mai tu ia te. Asiata sa o le le tau le demonstrating ai o tau le protocols. Fa mai lo le tala. However, na paua le vaenga e mawhainga involve so sesi lava o ila tau ina response tangata lai pule ola. O lai fiki, kulo, o lai tawhiti mai o lai tau vai ato o lai tau ola, ele i oki le lei. O le tūlanga loa le nā e la tua i loa apalai le first aid. E uru la ro vai fo i lele. Ai whaasau. Ai apo i runga fo i lele i a ua nei na pau na, ai o lo watu le te lei loa le taimi le umi tulo o tau mai. Le ngangana a o lai upe mai tulo. O le mea larenga e ke follow through loa i le. Ne loa. I protocol so mea. Tu la fono. Le proceso le mea lea. O le siafa silifa mo mo le o ai la leo na fai e fatonunga I le isi leo e tu la. One of the senior officer o le kala le fai mai o le fatonunga na fai e isi singia. O le wa sisilala. So le lawa e le sisela ka kofiri. Yeah. Ioe. E ke lor me la wa makanga so vero lo mahofa. Ia. Le ngai fia ma sa mala le lo po le nga le nga fa yer me le pongi le fo le ke lor me le. A ko mangi le kuai. E lo ke pui fia me le. A ko ma se singa fia me nga fa le. Pe nga fa fo ia sia le vai aso le. Le ma fo me ia. Okay. Ma le la mo ngi la le ngasi le wa bang ko fa fonga la ko ale ka kier ka val me fo le ngor se vai ma le af ngor se vai ma af pe fo la le free longo lua la free le wa ya fu la ko fe ngo fi wa ka sia ale ka wo lo ma fa le e ngor se vai e fa ka nga le nga aving se vai ngi ngo ko se me fa pengi wa la le ka nga aving se vai fa ngi ngo yes a fai fo ila ele o se vai fangi ngo oi nga bea ngo i ngo se vai ya sia wa e fai ngo fia ka ro se singa ma ngo ko wala nga se vai fai ngo fia ngai lo so o le firi ngo lo a fai ele o se vai o sia le sa ngo le bu se le ka nga la winga i sia oi nga ngo e ko oi nga se sia ma ngo o se vai ko absolutely mana tua le taua e mongi mfa maongi lau sau nganga langa again o le tau te tala no atu o le te tala no atu o sa o leo far pui pui i New Zealand ia o le te tala no fo ilo te mafau fau ai e mai fa sa le se so o se vai langa o menga lenga kupu i far pui pui nei tu lai Samoa ia mo la vala ka fa longo ko sau nganga le sui kom singa le fa pe mai le o ye ta tu system le a matulang o te le lo fo i tu langa wai le mfai ngo kali aku on behalf o rules sa Samoa ia i tu langa ia pe fa kanga pe a le panka ia mo se vai ia se vai sports shoes for that I don't know ai a fai o le officially te le lo te mafau pe e le mama fa e ale vai nga sa kaunga va ye si e kongo mana tua sa te tau no matua extra protection makua keep an eye on her every move langa o mea ye ngofo masia e ongo kofu ai fia me far pui pui e ongo kofu ai pai mala fai far pui pui whoever o le foi e pending pe uma foi yo so pe ko ya ruili ser far pui pui ko lo fa fonga mai ko finge ma mele mai tau te le o le tau te tala noa tu sa o le tala ia o le la ngofo foi sia ma se ki ke le o le vaenga le
o ai la le la ke le lo nga fefe le mele wa fesili a fai ngei e mongi aka ko alu fa punga ele e se ko ngeki afia me ia mea o lo ko nga foi la ele foi se pressure ke le lungo sia malanga fai unga e pule le ola leanga o leanga ka maula na tala ile amatanga o fa se inga nga ia ele ke volo yeah fa popo ai malonga mental health e ke lea la le possibility ngoka vai e ongo kera we isia mai le melea ai le ifa pipi ia nga ia yo fia me le kongo mo ka upu ai ilo tali to nunga le a taua ma fo ima ma le ma sunga tuila epa o ke la longa wa kili ma mafare le avenga onga o le o lor su enga le patlia ai mana tu mai tuila epa ma le ato o le mingi ska o leo le wa ke mingi o re kanga ka o langa anga vor sa ili o le ami ko na ule le mali to ele ai la se fa se ka alo po se palafu e fai ai ile mele o no ta mo mai ele ai se palafu o le o ko ye fa walo o le nga ka ko fi o fai ku ma nga ya ku ele ke ai me ya o le tangata la le o sa o ai le la o sa ele o fa pe o sa ia le fe le sunga la o le mali to e corrupt le system le nga a fai e ka ngo corrupt le system e ko pack fire ya nga ya alo mo mele wingo la tal ata mo fai la au le corrupt le system ele mo fai ngo fai la nga e ko pack fire ya me ya na paula le me na te fai o le make sure la sa ala o investigations ya make sure e fire como singa le acting fa kongo ang kama ye aku ai mana tu mi fo o le o sa fa fai ko kongo kama so e ma fai le o ke le mele mo 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 mai o le wa ava tu tonu kama sa sa e mau hai kama se fa matala ele o le su enga kama sa o ye wa va ku kong le o sa fa ye masia yo ngaluma le o tu ye lo ifesili ma tu ifesili fa maka ele o mau ses o le ka ke o nga fa so ala ukeli fa mata ele o tau mau sesi la ko ka ngu ure si valo anga aki ko po maka ilinga ala pati e pe ya se isi o tau mau Wala ngau me inga sa ngoa ila fionga la kep kopo le fa solo lava na tutupu o winga na lewo fa tuai au watu wa kama su e ia pingia kama ia vai ka ko songo la e sa le la kunge kemi la u ko fiso soangi wala ngai le ko sa ko mesinga e ko fa ele le fo su enga o menga longo lenga sa fa ele le ma fa ka singa ile ko finga ko mesinga o le sa involve wa fo e fia involve la ngai sa corrupt mai fa ngo me ia ai fa fe kaila la o se e sa o ala fa masanga ye o me se e ai au mai ma dedicated power e ave yanga kama ya lela wa fa ku kongo su o winga na le uta tu fa sone fa matala ele se me le ka mo mai su engale wa ma fu ai nga pulesa lo well I can think like this interrogations wa le left so ta mai fo yes tatu tamasa i mai uta tele na mo mai informations la ulef ta wolo na so fa la avatule na insight also suicide is a distraction from a clandestine event. Question is, who interviewed her, interrogate her days prior? A clandestine event can be immediate or slow release. No medical experts or pathologists can determine the COD unless a medical expert can determine organs failure due to clandestine events and so on and so on. Ole mafuka uma mala expert o menge ka ko diaspora. Le mafuka uma mala ka minge ka ko faswa. Ole fu wata wa uma mai to tonu wala to feedback. E man wai ka ko faswa le lang ole fa mangingo ile ku ale to. So the question is, fa man ta o sia tato wa mi o tato la talata ina mo sesi ai kupulo mo mele. Ya, tu lai pa, se mai se finga lona. Ya, langa leli ava tua se finga lo i le fesili. Pe o ai na siasi, pe tangata na siasi se taimila vatu le ava no ile. Ai o te turi loa pe asiata mala u i lo u langona. O te leta ria ina le pule leola. E moni lava o po le ase a mai au mai. Io
ia e fa male ale ma ai ma le tala ata tu tala no fo ile lesi o se vai a o mire lesi fitu e ona futu tasi futu a lua la lesi no fa tasi o lua futu o le tene la po tasi al futu e no ai lesi le futu le ma no le ua ia a faila na sisi na te nei I lesi o se vai ia o to inga lesi foi pe ni lesi na mai no fa am faina mo se tu no a se opo ni lesi se lua e lua futu e tasi le futu e so ile ua wa la po atene na la lesi fa fela na ta tiro pe o tele e po la la fai unga mai le ua tasi na me te bava ai o le ala fa tonunga leo la fa pe o le leo le protocol tangata fainga duenga le department o atu oti o ai te tantu wela o leo o ai te tauna vala au se vaenga se tima fo mai la tu o la tu o tu avida pe afo tau te tu ia tunu ni tau te no fai o tunu e malosi ia le tu la fono male tangata tonu I lana mata fai o I fa tonu inai ai pe na lu langona o e tu mau pe lu langona o te leta tonu ina e commit suicide e ke loa o ke kau e ela o ka konga fo ile firia aku le epa o nga le la ka pikiro ngo se vai fai ngo fianga moku fai nga moku this is a distraction or distraction le mele ka sa fa pe o ngo se vai le mele awa a fai e lo ka konga or ka nga sia ko kongo le ko fa aso prior yeah or ka nga la ko me si le fa nga sia lo ngwa o se skafu o ke le ka ko fo le yaf too big too big wala nga le fa le kau yes o ke lo nga la vala ya uia falling on my or ka nga sia le kai mi muli o ia nga la ko me le fa nga sia nga o leo pos kakasiasi I hope o mele leo kau mana fa I hope ele yalu fia mea siasi I hope yes e ma wala ba ole anta to wala nga lea ole tulaga foi le ele ma fai ona to e fatamala ia le o lo vai mtanga ruenga leanga olona it's a true test now mai ele mama foi kaku ata talo foi ia la to o lo foi sa ili linga nei taimi to lo we le faina tato tu o foi la luta fa na o si tato o tu no me se refiunga kom sina ngona malana auva it's a true test now fai ole saulunga ole mau drugs le wo ia ia le la o palasi me me si pomu akomika le ele ngai le ma fai a to fa fonga mai fo yo le ngulu ai ma va tu fa penei dunga le to tisi la ma le ma na ia fela no no I ha fina ngalo ma na to ma to fa so io le mo ke va ku uma enko yes e ma fai nga wrestler ka ko case le suicide however e fa ma dia ngai lo ma sar le ngai ko kiki ya le se realistic o le me io mai o le fisiliana I lo ta ma fau o ka se kai minga fa kari lau case nga o e a malau mera e ke le ia ingi sign fa pe nga ka wa fa inga mua le si va nga e tu lo le fa peute tau fa ya tu se ase tu la tele tato avea o le tamaita ile I lona mental health ai te tau no tato wa awana e o tato fa ngalo le nga o kanga kai poko o kanga ka kuskala or vesidi lo ma fa wala nga pena fa tu lo tala le a taua ma tu lepa o te mana tua fa tau sanga talua ai ma to fa longo tu Samoa mo lonchu mai Samoa le fieta ta o le ngalu mona mana tu le ngonga ma ko kampangi by trade o le ngonga o kampangi le ngai le trade ai pisingisi ngai New Zealand fa sa longa o le ngalu mona limited po o le blue wave ai ma ko fa longo ko Samoa bo lonchu mai Samoa le me ta o le ngalu moana fieta yuka I vai vasi
o fasili atu no le pule ya nai o ai o ngale la fieta ai manto su etunga o sia o papali sia ato e nai lunga ya ti ko nga mai mo kusku o le tangata so o fasili ai lo mafofo nga sau se mental health e sau e launch sanga fieta sa mo nga wa ko le at fieta fo nga le wa o yo kusi solo tala o le langa la ko finge ava ku sa mo langa pisingi siria e fai ai me o movie film foi ngai matulanga fa pena o ko kongo o fale le ai vai vasele nga fasio ki ia professor o langa movie fieta le po langa fieta le ka o ngalo moana wana mato na ia ile tamai tulanga fa pena na tu sere mato pule mvanga fa ari fa sia o ngole la ku ko ile skala ila lo le ngor ma ko kampangi now besides and beyond that, mo ke leilo for whatsoever reason nga ka ngole finge fa ingo for nga lo moana fieta. Lea, see, mai lunga la kalea. There you go. Le wo koso ele tape ka mile lenga fasioki, ola fasioki kongu yo ya singa vayanga. Ola winga la le te tau over tu ila fa so pen over tu le ni me pa ole va tu lunga te ya ena o me moni. Ole nga sa wi sa mo ai launch la nga pisingi sinea. Vai fa nganga la nga lo moana fiera. Ai sa wifi ai la ko winga ngei mala ko wanga fa so ko ma fa ku molo ngei bo ala va nei mau mea tutu po mala to fe ese inga pe a fa ye moni fa fa au ngari po ani to inga fa inga ko po ma fa sio kinga kanga ai emo enga wasa wo ko kongo malemento or veziri la o anu le mento le akusi solanga kusi mo fai kau mento mai le langi ako that's why okay le fia ele avenga fu le le tu ai nga manatu le ave fo ile le langi fa mai ole mento iones le kenge le tu no ole la me la ka ko wo kau ave senga me inga wo fa ko a mangu male mento iones inga wo fa sio ki fa mo kulowa ia singa vayanga e tau le mena la foi le tata vola na tilo tatu tunu o te teriina le merna asiata o lono winga o tatu tunu e tatu mento tangata mento le la fa fai tau tatu le me tangata a mai e mento le mafofo a le fai tau e tangata melana e tau na e sen mele mafofongo sa mo ina o tupu mele ele ai o le mea lava ia o le mea na fau lava ma le tuna ai aua tatu te tatuina me le faperanga o le kenge mento ai lo ala mento le fai kawara kusi mento le fai toi fo ai lo ala lo no winga o tatu nu o le tunu e tatu tangata mento na tonu wa ia pe le langona le na a vole winga na le tu fai atuai ia una ia tatu o pe le o le fa le ofisara le fa wa ma tol fa tu ia ia vai vasi aina sauloa fa nga loa le vale manola ma fa tu waila na business le o le ngalo mona feta so ia tia ulanga mo leva fo ngoka muri mai ai le kanga kayang kuskusing a le la o sauloa ta o mai loa o mento le la ka ko alu ia ma ka ko ka ngo fi entertain to lo ele fa pe o tato fa ia to le mana tu mai foi godfather ma tu le pa ilo taimi i fa pui nei New Zealand o le excuse le e fa nga e tu lo nga ilo ia marco kele o la tu so le a ele kapar kamale a ikulanga io fa la fa pe manga o chef mai lo client o le kele o le fury e fa nga o le mento o le io le kele le inga ia kau mama mai se me fai o le mea le mento ai kuaku makako faya male loko marie ma fai male loko fua loko ika e o fesiri la aka ika ngela fa te tainga i lota to lua le nei taimi le ko ke sila uma maya o fai por kala me kausa nga uma maso ai te la wa vatu se fa te tainga te o tupu se le to inga me fa pene i lota ile e ko ke kali yanga le sa o lo ia mai ia o no e ko ke kali yanga me o ke kali si me ka ko la fai mento la va pena e wa fa pega ole fa peritania e paunga or ko inga alo fanga e mafai ka ma ia ia nga keila ia
ua sau kua wale loka wala ngona menga ko wa sau lai tu wa fai por kalame le ya tawa ma tu epa wa o fai a youth program e mori maure si sunga le lilo ya se tatina e mori mau fo si tasi o ta ua si tasi o ta mai tai e ngalue a ile youth court nei e so fai a ele noa janpun mauti o fiso soani le fainga o ta mai nei ke sira fi e ka mai ki mai sa mora o le ta ua le sofa o ka mai ki le lei o le mafau le lenga sau mai sa moa o le mea tupu sika mai sasia o si mea na tupu ia teia ma ave lo si mea le whamsikon o le mea lau tupu na fai le ti o le foi lele malangalo ia ingi kia e pli e ioe e longa mental health e kera wei mai ai walanga pese kulanga foi lele ua faa pe ua moria ua faa malosi kinkiki ai na malilie lava nga marier kinkiki underage le kamikiki sa moa kamikiki o kinkiki o le finger palangi alu lo ka maro palangi mo lia ka mikiki lia ia man ko foi lai matar tu la fono ile yangi nga me ongi alo fa valea man nga me e o ai kausanga fai lo ele lo ia le se me ka mama ila ngole la ko ki poki samo ma pli lo ele mele ka le ala ko fai ko e ona olona afianga ke lo le me okupu wa ave mas ka mikiki ava ko mafuala au mental health money wa ava ko fa ingoi just to foilele to prove ke lo na nga uma engale la ngole faingor ko ua maua me foilele le home detention ai ave le fale mental yes wa ave yai mangwa ale kariala ya ringa ekipo ki ko foi samo ave ro le fale no ngor ka ngala ko le mental mo mo ya o le o te tala no atu le anga yai tactics o le ioe uma so se lo ia le mai mo mai e yai mo meu awala e faonga e fai inga ia kau mama mai ese me o kupu nga uma elea wa ka ko manga kuai fua le ngaka ngaka but that's not what it was le lengo kala ngoa ku le mele yo mele o fai nei o fai la o kau o fai marka mai kiki o kau o ngo fola au e fosi mana tu ora fai ngo fola au ngei le te fai atu langa sa u fai fai ngo fola au fa pui e avaku ave ye mari puvai le akau ma kuila epa you have to drink it in front of my eyes and make sure e umalonga ingua avaku open your mouth lunga lolo fai vala o fai nga fai ngo meia make sure wa swallow inga fola yes yeah so le ke ro or ke le yo ro ka ke ro e or ke fai isa mo nge me fa pui matua te le tu pese fe sa mo ai or ke fai ngar fa pui sa mo o le run fa pui la nga ke mar malama ke le fai ngon me le ma fon ta tu fa so e me ia o ngole la ka usau fu lunga u pule o le mento yeah ai ngaloi e fa sio kanga kar o le me ka o le crime of vale te le na lu malama o lu matua crime of passion la namia se kari be ese crime for pena wala ngo ko America tire pa ese crime for pena crime of passion e mana mai le atawa ya ko ia fa pena o le tulanga le na ya o se matou vahenga te lele na o matou kavaina ile tulanga ile tatou o le atu develop se uma o fa sino ja o no le text le o le message mai tua a o si tangata le fenga runga leo le na ia il temi le ai pe no fa tulanga a over tua ona mate ia le na te ua afia ile o le ngaruenga ya e fai foi e se ua va ai ole mata upu fai o tatu fasoa ole mata upu le ngai ngo kongeki u mai meia ole fa malolo ai o se to lua o se o yo se ole porikata fieme i longa liki ku ole fa mtalanga foi le na ile raid le u fa malolo mai ai ia ko sa wale o mai nga ko ka mai e win ta fasoa ai ele o mistake min ta falo tele bra tu ta pa você fina ngaro sunga tu le pa o ye nei ele o fingau ia ngai vangi e fa pe te e wa ka ngo fa pe fa sana te e le mata u yo le
ia la ua talia le faamalolo le tumau au faisoesoega ae o se tala vavala atu i tua atu o le mataupu lea e faapea mai o lē maua lana telefoni o lana numera le sa senda i o i le tagata lea na suʻi e leoleo na o sofaʻi e leoleo a lē pei o lana numera le maua ai le ata o le warranty le ua senda atu o le aso lua finagalo a mata mai ai laga o le gakupu muamua ua maliu ai lena e taʻua peni amina maliu le similar cases faapenei ae na tatou suʻea uma po o ai le rat ia ua le upuga le upu faatotonu o le falapuipui ia po le snitch a lea la e foliga mai o lea la ua faamalōlō le tumau a o lē manu mai ai o ia le isi lea e lavea mai le ausigia la so lua lagona amata mai foʻi a le ataua po tulepa foʻi ia na lu tau o matalo ta mo ri atau e a matatu ma faamalosi mai fesiro loko o kako makau le le tau o le mataupu lea no whanongolongo to ai le saunoanga le whionga le li pāle mia a o ina maua tu inga tangata ia e whaipuipui o a tu inga tangata o tangata e le whaamaoni i lo latu whaatino ina o latu tiute mawhaiwa le la ua manino le ua maua evidence o lana telefoni a te lon mena o le fifia ia o le tangata e ana le to rua lea na ia tau tino lungo le ea ma lungo le na ia whaamtara e leo se leo leo na wala au ma inform le ainga lea o lea o le awat whai menatala e leo se leo o le informant o le informer ioi ia no mafaufaula leo a taula tangata ia te pela o le mena ni whaangai Samuelu ia malia ioi te pela o inga tangata le ni whaangai Samuelu pe o lana winga a tala le melea le ua maua fo'i ia le tua inga le telefoni pe ona e ta ua seta e whaina me tatu sara lea e tatau ona whaina ta me tu sara aisia o lona to lua lea a sila foi da tatou sa mo i le tele o taimi na afia foi le sainga o le mea foi le o le tupele na ave tu le sile o le na ele tau ngalo te u le loan na fai fa ma ni le sangata a o tatou fetango fie connect dots o mei tau te tiro e o ora le maliu le tau te va ai nei e afia nga o le la o le vana fe malanga i mele fionga i le sa tu la i meritof pal mi o la tu a le foi rata tu te mo mawina o le foi sa tu la i meritofi e le titi le involvement i mo meo pati o na io tu rang fa pen ale lava tu io tu ranga i le leo a o le la fa to a mo nei o ia lesi le masalo mia i le mele o lo la tonunga a fai o le tala le fionga le li pale mia o tangata fa pe ai maua mautino tongi fa pui na di e le ngata la ina terminate le nga service fa malesimia o le to te la tangata o le tono ofisa o le vana la tu fia ia le ngaruinga leanga ia te tonua ia isi le lava i tonu i le ua o te ia o sui fa fosei ona u vai toa o le amaua ai e la ngai pela utala i le to ruor tama te susala le o le ua iai fa o no winga ua tatau ona ave tu la fono maloka le atau ele foi avanga ave selo manga ku il kaua ke le fa malolongo ona nai yeah onga o ia o le kai o le ami le ngao o me momuanga me longo lua ele fai ngo fie le suspending o ngai e suspend ai lungo me o maukingoa yeah yes se longa maukingoa lei maukingoa ele sui komisinga maukingoa se si maukingoa parmia foka fa marolonga lo winga la ele se masalo mia maukingoa maukingoa le la sawa ko ke fongi le okay se singin veren fa me fa le informa puanga o sanga mai langa lenga fa makale li o lo fa palanga rio ele lo ka ye mele la o fa ko ai lo la ke me fa le briefing mo la briefing o lo ele la se va ngo e se informa
nga o kanga kai i le briefing nga kanga kai na i briefing kanga kai la o rate le mele la fai le ka o aku e fo wa pa o ka va ka e se ka va ai mo o si me nga o ke fongi me le nga ba o le ko le me se sanga ngai le la wa le nga active le fonga nge fa ma lo longa ngai o nga le mo ko wa o ke le nga pese si le wa ko wa o le va ka ki la ko pese si le long suspect wala nga ro kele suspend ngai ngo fa makala o sa wa mai nga ka sa wa mai nga fa ka kala mai ma ka mai le suspending o ngai ila wai foi fa makala wai ka mai mele nga okko mai ka o ke kiro ke fa pe fa makala mai nga la ko e mai ai sa nga ka penga o ma mai nga me usually or kaka wa ke ananga ke aro ka penga uma me or suspend e ku wa ya ro ku e me o ko sa e ko foi mai pe ya me ar ka penga ren ka penga or ka penga ka wa ku la wa ngaru mo kingo la wa mo kingo la ila fa lo ngakula nga fa kala nga minga fa be wa ke ka ku ka ba o ka penga uma mai me ko ka ba sa me lo ma fa wa ku di Sina le ata wa ma tula epa o le tau te iloa u ma tua patatua o tangata e toi vili toi tau e le vili se kulei ka koruia nga fa aso uma e le vili se kulei e le vili po le halava le tulanga e o fo i le informa le lava tultala e o i le informa e umanga fai mai le kaunga le informa o nga avelo le informa se kiua le seaol e le eise ke le fongi le ai ma se mea e va aia fo i kanga kalea o le informa fo pe a fai o le a faonga e o fa atasi ma leo e makua ngofo marupui e ka vale le se kiua ai le eise ke le fongi wa search le lei make sure langol mele aru le informa fa singo e alu identify for ring or kanga ka wa kele ngor fa nga ingo isi informa i o ka ko fo isa mo e ka ki le ma wa le mer nga la ngai everyone knows everybody al fa nga inga nga o ya ku ngi a saule kanga ka le nga ai sai o asa ko ka u kanga ka o le fa nga ingo o ale wa ya lo kingo ma me o mai ke aru ke karakala ngoa wa le wa e loko ai a oso se oso fa inga ele ai ma se me ko ko ngi ai o ele make sure ele se so ka ingo so o le makua pepelo le lava vale ko inga va dur fa fonga la tunu le tu ai nga fa metalanga au mai fa pe o se informa ai a faia yes o ro ko ru ala ngau fa malolo ko sa o ia o le leo a le o ngofo ko ka o wa ye se me o te tinga ai le melia le atawa ma tulepa o ke ki nga leanga o leanga maliu wai e le nga kanga maliu wai pengi a minga ai nga maliu wai le leo kama fanga ur ngungi o sakpa ikia o le alo te lo le fa fonga lor ma tou anu o le alo fa sino sunga le komsina sa ia peni a mina sa isa moa isa vaifo ia I think or kama leo mingao le ngole io le uta uatu los fa inga le ana lui fa le atiu tu no o te lo na tu te mau le tala anga na le tau fitolo fia tu ai fanga mai lunga ia ele tau tu ta ua ia I la tau na fia wa na avel fa pui na mau uma a ona me kongo fa pe e muri yang elanga nga so ele ngi Facebook e va ve expose ka ka ai muri ane mau ali tala na to ta ula vai le si leo o me fa pe o le winga la nga ya la ingo o wika ile ko inga me e ka a alo as if o le ola e mau le fa lo le tu ai nga me fo ile le utela no na tupu fo ia Peniamina le na tupu mai I fasto uta tu no uta ole le fo ia ka ke le lopo fe o fa ye po ka ki mar nga case o le aru atu le va na fa tali mai tanga tamal fanga io wala ti nei le mele o le atu ai sola ai ona o le manantu le ya tawa ona o le o atu le o le fa o penga inatu anga fa peange o le sa vari aku pe fi o sa vari pengi a minga ku lousa ia na lua na ola ne toninga mai si o leo e le fa o penga inga e o kupu mai foi la se fale ko a o le tangata leo te ita ia I mo fa no ia
And I am hoping kalo sia ia fai lava su enga ia maua ma fa ma pe o leko ke karango I le ridia le anga or kanga ka walu ai ku per malo fe avea I solo ai il mele fe ro ia fe me to me o ke le fe ka wa ku me a so e fa ma ngia ko fu mo fe me fa pui pui Yeah. ta me ngale ko fu mo fa pui pui Whoever's involved. e pe a fa ma ngia a fa ma ngia oi fa pui pui a fa inga o mar so fu o le afa vikale il fa pui pui a fa inga o mar so fu ko ia ku so fa pui pui la me la le fa inga fi me fa pui pui pe a fa ma ngia me ia la me ngale me fa ko fu ia ku le e pa fa pui pui pe a fa ma ngia na me la ese ola uangia ku a o kanga ka ye le ngi pe le mangi mama e le ngi ola ku ainga A siaka re si mea fole e marie o ele marie ai ele ke pika pinga ele mele kup o kanga kare ngo ele o sofa inga. It was one of the main suspect of the truck. O skaka ka ua ele fungang ele aisa a o ele nga informing ona nai or kai ole squad le ar falling on my or top. These are the isingi kanga ka le mo wa lunga la kulanga kongo menge o fora o fasai. Ina te nga le vana nga ka de tangata le I plan mio. Le sa fan pa le mio la tu ta I le squad le. Le fa ngo fie o lo minga e moni tanga tofu ia le sa fan pa le mio. Lo te la sa u le vaenga le na lo tatu tala noina o ta I Samoa. O former leaders pe o toina po le lo matua. Ai au ina na fa fonga le atu nu ma ele fa pea au rua fionga. Ona o tatu te langolango ina le malo pe langolango wa afia langona o le atunu mai e tangata matua e pa ia ta metilaiti o mala malamba le meo le ta inga leanga mala malamba le meo le lefa maoni o tofi tiute o lona fai ungo ni tangata e fia lau mato e tau mawhai le whatpuipui o isi tangata mata tanu whatpuipui tangata ia ta tau o na ave whatpuipui tatu tele fefe ta watu le memo ele se me fa pe ona o tatu feite tangata ia o ta o moli ma wina sa mo me na faia io I lo la tu ta ma fai e fai lo la tu pule lo tu facile o pule le tu nu ya le la puta tu motino lo tatu nunga siata ma a fa fonga mai le ta io le malo il termine se awale to woni sia vano a wai loa I le me town fai o le me o fo malo I mo me o drugs a fai o le involve I lo ruale la fa pui ele ma fai tato alfia aisia a tu o pe fa pem tato ave il sa rotonga tata nei o lo fa lata ino le manfe ai e to e u mel manfe ai oi le na ton ale ne tau fai se me ai le na fo ya na masa le lau fa yo tu long ole vanga fa o fai o isi va nga yo no le tato taimi o le fautuanga ma le talo fo ya vatu le fionga le komsina o ye nei leo ia matua sa ilia nei mea po ia ini tu o patatu o mea fa mo le lau sunga komsina la o va ia mtanga ruenga o le anava le na tato fita itunga ia lau fionga fa masanga ai mai se lau su e wa vatu tonu mai o le mtanga ruenga o le anava ia tato se ia le a ia tato fa ia le mi tonu o lo kai ao le e wa vatu lau tu alalo lau fionga fa masanga o lo kai ao le ioi e ia le case na o ilo ai na le fia ai tu le pa ia fa masanga le la u fa marulu atu la u fionga le la u fa ilo ngatu langar ma fo anga le ngau ya ma le manga o ya ma kuila e pa komisinga fa masanga I kai mi fo yo ia
O le keiso fangua nga fai falfa. Na fai eiso esu e nga na o ilo aina le matua le fia ia. Na nau ai fo i e Timot. Ia mai ia leo si tama whanofo fal pui. I le vainga. O le wingo la utala e laino utango wha manatu mea ia. Leanga e iei le kai mea fili wa inga ima maua o koua vangoa ko ke ka ngofi e lora e wha sa or mea sa se. E oi. E le eise se ako koa i lalo le lare ngai e i fo isa se o awa masanga e eise se e pei fo i wa ue o se se. Ai o le atua e tua vanoa le ia taua matu lepa. E koua vangoa. E wha fiku nga fulu ingi fiku o nga pa uru ka ngaka mi o kongu i le aso kasi. O le ale winga o le tala. E le aia se si ako koa i so se kaimi. Ai e iai le kaimi e koe a vakua ia e le atua oe e koe kofo inga pe o oe se ka ngaka sao. A vailanga iai ingi vaenga sa kau lua ngia ai lau wha ko whala inga. E mawhaia o nga malama le ako ngu uleanga i kele o oe sa komisinga o longo sa komisinga. E mawhaia nga karia inga nga vaenga i le fatu ma le nganga. Le ngai po le hafo i se fia ke kele. Ai a sauar ka ika inga le nga wha le kongo e le ai ya. O louka e ao lea. E ilo tanunga na lea te umfo e vatu le vano e whaini lua sau noanga whai. Ai atea. O louka e ao mangingo o louka e ao koko arangi. Upo le tunu ue masani ai. Wai sila mai waku kopu umangei mea i lalo la watch. Now, e mawhaionga mako whaiako se mea maangaia. Leye le whape maangaia se oki. Alu wingol kala. A whai o leo watu tupu nei mea a o oe le right man. E ke kangola e tiki lunga lea au le mea lea. Please do so. O le si vahenga o te mana o e te a whea i lau sa ili ngā wha mole mole awa masanga. Ma e o le au sa ili. Sei kako koe su ea le keisi lea nga su ea i a Sam. I le reward. Yeah. Le financial reward po le kupe lea sa ofa. Mo se kangaka, pesa ye se kupe nga ofa. Because as far as I'm concerned, sa iai. E maua le tangata na te taua tua se wha talanga e maua i sa mweru. Kai mire nga su e sa mweru fo i le au. E mawhaianga e koe su e nga wha more mole. O ai nga kokongi i ai le kupe lea. O le upomoni le utu whai atu. Le ango ina fua ina mata na whaila utala le teine lea ina ua tupu mai le vaharo fonga vaa o la auli ma fia me. Ai sau o so mai ma koe kau ai maa mai i a tatou umore fast na tatou tutu le a meo tonu. Ona ua ese le mea uoso iai uoso i le mea lae ku oilong ko olua e mawele whalawa ma le paangungu. O le wingar whamatalanga. O ai kongunga ko kongi i ai e longo le compensation po le reward lea. Hu? E eise konge ki a ngai a ngangai. A nga ongi mga koe whaiaku. Ai wha mole. E ana tonu a manu o le fesili. Ai avatu o le matou talusanga le se isu engi o maifu. Le anga o le fani ia. O le fani. Le anga langa nga sila fia fo i le mea nga iai Sam. Ia. Ngai loe mai nga. Nanga ngai loe nga. La fo i ngai loe a fai i loe mai ngai loe fo i lon korua. Barke le i o le story o le mea. Ai loe korua o loe mai. Ai loe korua i loe mai ngai loe korua. O le fesili la. O ai le a fia i le maka upu le a i lalo kula fo. Le a fia nga o lise. O maua mai. Ai sa kau nga a fia i mga ia. Ia we vaila le mele le tu. Se to e su e ai hafa mole mole. Ia. Ele se kupe le sa mo wa mo ran kupe a. A la ki nga hinga di se adu ku fa msingo nga ma le sa ngi a le va fa kal. O la upu fa i fo ngi. Pre Maria ia e le ma fai wa leva ke le ma fuka i fia me mana nai. Poka kaula va nga ngi ma sa salongo fia me. Pe la fo ngai lo e fia me ai le pisa. Ole si va ngar golua. O sui palmia. Palmia ma sui palmia. Le fo le va nga ai sa langa ka va. O ke off le sui palmia longa le loa. O la fia langa ka va le ilaisa. Ole top. O le top fa nga malona ke ngai palmia ma langa sui palmia. Ai a fia ka sitting close la o ilaisa. Mane. Ia la tulepa. Ia ama se to fa si fo tau te tau runga i o le tatou por kala me fai.
muri le malusu ya mai le tofa Paftai, asiata ma le ataua ia o le tau o le tātou ngā luenga. I le ia se si taura ia i o tātou manatu malangona o le taita i o le malo. O ina ave iai te tatun foi o na te silafia o ia e tau iai le lei maleanga. O le tātou turimatai tātou te whaia mea sili mō lana taita inga. Tātou te whautuaina i lātou o le tūlanga o lo i tātou sili musa le taula malama. O le whautuanga i tātou whainga mālo o i te minei. Aua lava ni to e tupu le mea na tupu i le whātau sanga taruai. I tātou umalava i autou i loa le whātāua ina e te tai o le malo o tō tangata, o tō whinga, o tō tofi e le kāpeneta, o matu te le whātonuina le tō whā ma le whātautanga. A oso matu sao e tu watu i o tō tawha. Aisia, leanga e le malo lo le filio le neila lolangi. O le sa tani lava ia, e sa ilia nei o, sa ilia nei i, oso i saute e oso i matu i oe. Mele ia o le mātou lava whautuanga, po o ai lava mai, o lau fionga le taitai o le malo, o lo oio a ao, le ola, ma le oti, o le atunu. Na o la mātou tu o lalo, e iai ale taimi e talawhia ngai ai le whaaloalo, e iai fo le taimi e tu usao ai, le moni ma le whaamaoni, aisia langa o le mena e ta ua le alofa. Le me ta o le alofa au rua fionga. O lau whai unga ua sao o na whai your and my decision making. E sao loa tātou whai unga o na whai rolo le ia o le alofa i le atunuu. A o le vaenga ia i le tuangai. O le whautuanga sea ngai whare leisia tātou malof a ngai whare lei. O i to tono al wharifono e whai iai, au tātou te tau whituri mai whafo, ma whai mai lunga o ala leo nei. E le whape nā ni winga o ni i tuangai. Aisia, o lea o tātou le vai tau o le social media. E o whaatasia ia mea le leima mea leanga. E whai tau wina le tangata o wina le lei. I le so na i oe sa vale solo i lungo nei mea. Ai whai tau wina i le lau tō whā ma lau whautautanga o lau tangata matua i to tono vanga whai ele atu. E whai tau atu oe le lalulangi. Mea lea, o tau le tuangai. Ta oto o e fi nau to tonu o le wharifono. O e fi nau to tonu. Ai lo tō mai sa ati mai ma pua i mai o tō whale tonu. I le lalulangi i whafo mai o le wharifono le atu. Na, i ala u fionga i pāre mia ma le tātou malo manuia tele o tō tiu te mawhaiva. Ma whaloa. Malo whaftai tele le sunga pa ua lo sunga i lo soli o le mali e toa. Ia, ia tau o whanauaji. Ia, wa umaranga ia so. O kasela. Whafkai ia, whafkai le uso ia tuilepa. Wa o kele la hoi kako a wangoma, kako mafukanga. E wha maka ngo fie fwor kako whasoa, ia ames foile mai mo mai Samoa. Whafkai tuilepa. Ia, whafkai partner. Wa whaero mātou wa. Ke o fo aere lava ianga ai, o wha mai ko mengi aisi. O kase maanga yor pokala me peanga le umar kai. A se engine me le o le mana yo tala. E le ilo ele au mai moa le umio le tatou no fo le te no fo tu mai. Ai to be continue. O le o ta watu. Ia o tau ilo ele via fire dei. Langa ele o ka umai e se se elo makanga ruenga. Ale ka umai ele ainga. O se tasi o leo lea na iai tu tonu o le taimi na tupu o ele wha lawe lawe. Lea e sik no mai e te au. Tu lou. Na sisi le ua. Ia se ka kou kuri makaila. Whaafafonga pea. Po le ase au ili linga o le au mai. I wish ever to atoa le message le au mai. Ai o popo lenga. Le angai whaingo fie ai o na iloa ele matanga ruenga. Le tangata lea lewa wasen mai o lato a inga le informations. Ia lei le whai atu a mea o le tuli alanga a whaia o la ua i lalo whalitu la fono le containinga
o information se fa to a release le taimi sa ia ia lava nga o mo meo la ta unga fa la to foi le o la to standards winga ta wo lo foi o le ala matanga ruenga ia e va vai to a uma e lo la nga le la ufa ta yo le mo le lead le o le wala vala le o te fisiringi ai lo le matanga ruenga o le a tonula e mau te o mai tai au mai ata mai te o mai atua ia wa vatu atua lo le ano ma ngai nga ko a mai le lead le ka o verify le ngor ka uanga anga o sa ilio o moni a le tu so alu una faile o rua me na fa tai tele ya te o le uso matua tu le epa tu lo ele le fa nga o le upu so e ma fa fa nai tato maftanga fa tai o fa tai I lau tautua ma lo sao le tau tai ai wa ta alava tu fungo talingo tu fungo le pe upo le tunu wa longo pu ye li ma fa fungo si samo ya o tala le tafi me tala lo finanga lo to fa fo to fa to ina a o te fo o le alofa ai ta au ye tu ai le fa maoni o le tu amoro tatu nau ye maua le tonu o me umai lo se tatu tunu e le o se tau tu ai po se nau wita ai leanga e yai mafuanga o mea e la fo I leo le nei por kalame e tau mawhaia e vatu le moni ma le wha maoni ia e le uma I o tai au le siaso ai wha tele sauri lau malanga wa le mau o le so tai au ia ave va lele le nganga pa I o le tua e tau ai manu wha tali mai mo le tua no whaanga soli wha tele le tapu inga o le tua e me se fo I o tātou pa anga o lo wha fonga me Amerika me so California I LA ia le la to la tu tama ile o umi sa matou maftanga ia se aso iluma malanga mai malfretua ia to mo fo o tatou wa no ia fa manuia le tu mo fo lo malo se tu le tu ia me se fo o se o so matou nei sunga le atawa ia o de wa fa la no ma ave wale nei por kalame ia o le taula fo ia tau ina le taimi o mata up ia mai fo ila ne tofa ia o le tofa e la fo le taula I malolo pe o le tala I le fale manono ia tato filo ila so tau mo le tele Samoa malia se ngana o se tala se upu le tau tamali ia to fa fo mai mato mo Oscar le no fo mai tu camera ia ole nei fiafi oi fa sisilanga kasi ale Oscar bu ki ia ka fio lai la fa ko fa malulu atu le ma me tu titaita mai te o se utama na sawe mai le fa sisilanga ia si fa tele mai la ta fa sisilanga le so mai mata to o Brisbane ole ia va tapu o pa ia fa lanu ngata moa o le au mamala mai lava I le malai tele mamala vau se ia pa ia fili ma pule tu una tawilo ai malo tulo na lava ai veri tonu ia le fia maina ma failo le solo le tamaloa ia ila ma ia lo matama fana o ma to polo fo I maulunga mangafa malo e malu ai nei nu o pua I au kilani makalai estete fa pea mo au kilani o le afa tonu ina lava la tatou mafutanga I le aso tona I nei tonu se furu mre tasio Januari. Lua filo sumreono I le Art Hall Center. Taulanga fa taui Otara, po le Otara Shopping Center. I le itula e tasi anga I le lima I le afiafi. Ma le tua mai tatou restala ma le plate mama o le faasiringa malo si o le aso. Mo le mafutanga I class tete o le aso to na I tonu sumre tasio Januari. I le itula sifuruma le lua I le auli o le tuatusi lua valulima Casual Street. Monisi va matalanga fa afsotai lilo mayava ailo lo sua sifuruma le tasi lilo mayava ailo lo sua le lua. Telefoni o lua tasi o iva tasi iva lua tasi lua valu. Talo sia I le lo fole tua I taitayatu I tatu uma I lea so o tupoina. Tatou te feilo iai ma mafuta fiai fa dai le mamea tofa leilua e sau e sua telefoni o lua tasi o lua fitu o lua luiva po o le oiva lua no lua toru tasi fitu ia fa silanga le na mo tama fanau ia le fionga pua au kilani makalastete o le tatou tausala fundraising mai le tatou Queensland Fast Family. O le tatou Queensland Fast Family po le tatou ainga o le whatuatua I nai Queenselani fundraising tausala.
o le aso to ana inei tolu sifuru mo le tasi le ta o le afro sifuru le tai au. I le St. Paul Catholic Hall, Woolwich, ia I Loken. Preparations for our independence trip to Samoa. Lonuinga o le tatou fundraising a le committee ma le mafutanga. Ta pena il tatou malanga mo le sisi ngā fua Samoa. Live band with share blades for lunch. For more information, contact au pei ngā malia ta puala o yore te fono. Numero tu ina tulunga for all fast supporters Queenslander. E o tatou whasisilanga na umwhantou du mai. Matu whatu mo nevanga le fiafi, tatou whila ila so taiao, soifua, mai amanuia.